But enche Nyankopon ya adom a odoma sini baako ebe konkran. Doma sini baako be konkran. Na kwa o konkran no tie ni yesa na moye ya obi bu wu odoma no. Boss mpacho me ba. Tie ni e me kire no. Mpacho me tie. Akwa bi to car. E na otwere ni mu nyame nku jeje. PNDC time. Enti ofiri nkankwanta a oba doma no. Soldiers o mu nsunya na o mo che ne bu no. Chata no militia. What trucker na chi nyame nku jeje. E na ode ye do. What I say? And the soldiers ne chi ne bu no wo nsunya. Ana CDR for buy no many soldiers ne no obusan say adente work twire nyame nku jeje. Enti okwadwa ne car ne to no. Na pentisi ho brush ka ho. No say me twere nyame nku jeje atamfo. Na say statement na anya ko. Penti na sana me kwa ma akwa akotobi. Akotobi atrase. Ndi won say bu a wabu me. Wabu me kwa. Wabu no kwa. Nyame nku jeje atamfo. Awie penti na sa. O paper so kita atamfo no so atamfo na ma so. Wachi na bu no kwa. Asema me kai me si nyame ya adoma. Doma si ni be ko enkenan. Okay. Na me nyanwie na nkran na doma sofo bi nim ta akono. We dey wo mo ko abankesiem Flagstaff House. Nti we special encran visit. Pended was apart from Bafo wane abronye no mo ne a friend say politicians no what I say what is nana no matan konwa wo odoma se wo makọ manhia a friend say da ye koye kwan ho what I say ye koye kwan ho akuta bia nso ni newura enche akuta bia himfo be call office of the president officially for the first time akuta bia ni newura and enche obi oya adwuma okromu ha adwuma mu ha se ya onkonkran da obe konkran me no so na konkran me no so na konkran ye fa ka ye kokaso a se oya man hene chia me enti wo mo hima na wafiri mu no me no na konkran wafiri mu ahima mfiri me no na konkran na sa camera na nyam no na konkran na mo hima no Dabi na nyam no na wo se me konkran wa wani kire mi me mo hima wo mfiri dia na chese mbo me ya ni sai Ade nyame and now what original security council original minister actual letter come chief of staff am the date say nyame ya adom am oman hima yi no ese ekose ayi nanado what I say and wo mo koro wo ochiami ni mo for the first time you are going to Accra and for the first time you are going to Flagstaff House the first time me konkran yes me first time me ko Flagstaff House wo twa wo ticket oh but Flagstaff House me ko Flagstaff me konkran da na wo Flagstaff House but wo ko holder me kwede ohu mo mini ho me kwede ohu so mini ak ho me kwede o ak so what you to so konkran me ni na therefore ya na konkran ya ko kefkos ya ko be 3 times ni me I was station be me no ko one me no ko one ana anya bia me ba pia tu na ma modua ozo nko hoda abusia education information and hey we say aduana any a friend say change na ebo aka metima kan easy ka metima bo president what we play do a friend masha yes obubule busu na nenam ho no oh nenam ho
me do be ko don sesere sa me ka kire wo se don sesere fo enkania no a wo mo epopole na wo mo ko fa pole begu ho a obi aba be wie pole no ekono enra me nya ntie se pole no bi go me ko hwe ne se nye wo mo de na eye Ghana Telecommunication na wo mo ele na wo mo ayi post aba begu ho but na se me ko hwe na me wie a me de wawura sunsun mu enne sama di kan agyanan bia bi no wo krom hwese a wo mo ye niema e wo so ma me ni kan fa nko tachiman emra sisi a na yenti arehusem wei tachiman na ye kono ye ne kwadwo mrepa tachiman na obutuo na ye ne kwadwo eni enkomo kwaje Sompa FM ye wo Sunyani in the Bono region ana mo nso mo tachiman e wo Bono East kwadwo maajo e kwajo bako de na nyame di akyeye na ochi ne bana wie ya no ade achi ya ade asen no nso etoso bienu aboyi adwumanfo wo mo adwuma mu ho nyina ne tachima aman nyina ho tesen nyame adom obia ho ye e wo tachima ne mpotemu ha se yenti atekaboni bia yete ha de yete ye ne se abrantie bi oye adwuma e wo a mining company bi e wo bono ahafo wawu eda edan bim wadaroma wona mo watachiman edi anwawasem edi ahudwiri sem ena wama obi eyere ate no nura ne na wo mu sutwa agyaadwoyi mina wase na yema tepo nya kwaba yemte na no kwese da ogagosula na doso adinu woche na akra mete video amebo nyuma na ti ohuma from say kojo yabo bitio wo new kobo ti bena dia san bet don tu obe mantimi anya bre anko na ade ti ya yekodu ho no na dansini na owo fie ho oye nana etua ono na ne ba aye fe no Suzy anchiwa na owura na wafi no ye fe no kopon na mo from you aka won hu that nipa num na wo mo fie ho na mame a e fe na ku a o ye dansini no e kira e bo nondu ana o che kim bi e wo fie ho no e wo the bedroom na o story by e oba be hye adekodi a obi e puno ana che se etu ato pai ya hey owu a e fe no ko pon yi e da ho na asema wo kan se makumi kwa okam you no want me akata biem na ta enipa ye tutu e so mo ya afrofo yi epia maame no ene kopon na yire no se washroom jare ene mu yi ni saa ka mu nipa na aka no kogu toilet so ena o mu lock ye nti o mu lock ye na o mo san yi ba ne pie de no call o mo bedroom no kan se on pa be man tika ni nyina amra scan way na maame no ayi obi a se na so de kakra ti maame no kira omo di tuo no kika maame no eye coupon na yire no kakra e di tuo bobo no te de be na obe kire ba bi scan wo di omo de kika na kakra na jese ne okotam kika no ne bag no adi ma wo mo o se mo ATM we o ati ATM no so ati o number ne say no attack for number no so e di amaomo ya te se omu wie na omu sade ne ko kan toilet fo no ana ko yie abrewan so eye coupon na se na so pie no buta ne se o so sika wo ho wen ene ni ono so abrewan se na kan 1.2 me atisem ne se maame na nkata de atuna ontumi nkata ye etu na omu de kan no ne se de no hoye no yentumi ne nkata ye be ne maame ne kira na sika wo no ho no edoso ya nti ya tipa ni se kobe se of 1.6 billion and ai kwadwe bajo nyantuma se kakra mayen ai wo mu ko ai dam ho no dan na mo ko watachima akrobo ho no na ye hwan dan ya ye hwan dan ya eye dan a wo mu ehan 2 bedroom apartment ya wo mu ehan ya wo mu ne tachiman I think commercial bank manager bi
and a TV ho. Okay. Mamma so I won't see Uko 2-bedroom apartment. You and the Waha my tobacco. What about 2-bedroom apartment? No, Nipado was saying, and a woman, a woman. And Nipa and me, a year, you will we go on, and then who can ye a year and Chuame Susie, and now and Chuana Mammy, and I'm Mofra, you a cow 1 hour more a wolf your. Okay. Now say Nipa num and a woman with your honor. I'm Auntie Papa no pet and a woman kuno. Papa no mukumuno. I'm Papa no mukumu. And to Wamukum no, and almost sa and Quadano ekogu him from Antiwoye. Almost sa and Quadano and now say maximum season mammy and then collide me at the uncle toilet so I know two. And I feel I tell no who say a year Tuesday no social giant to Uncle Yim. Sabe no more Papa Navi and almost I said, I want to can away. Uncle First can not also need to be a war. I will say, only 2 Kaka no, I know Cofa by. No, we did ATM card and so. No, Mubuta could no, and no Mubamano. Now, Mamino, actually, moi, appear by no way, and Nipaniam Yansa, Bakuta you, and a Bakuta Sekai. The account in the account, a pistol. Now, second, you could have the kind of a minute, a kind of one casa or kitchen hall. Okay. And now, Omudi said, my little could touch no shoot to Papano, or no, or Shetche, or in Sheshi, Ewan, and a woman can now almost shed no smacks at the Akataka or Mano. Yeah, they say, only a Mukamu and Nipa Nina Canina, and the Uncle Gutolet, that's no more lucky. Now, Mammy, Susie, no, and I could do a year washroom, no. The air to the room, baby, no, I know at the ball, don't know my me a beer, and the beer and another say, or TV car, a couple station for Barman, yes, say that at all, Momufia, a confirm for at all, Asham Soa, or Mabikun, and I put you for the tree. Yeah, or Copper Muno, I didn't know a call, I Sabia, I didn't go to Holy Family Hospital. And the other day I call one of the acquire now, Mamma Muno, so now Muja. Into a video media. Apart Pihono and Nsem Sisi. Yes, a yard, had you pa. Now, new crop one, they wouldn't name her. Oh, pretty Chima now, what's Naya, who do value viewer. I can't come on to value view, who say, Auntie Bobby down, send it back what pattern no more. Okay, quite be the home. I'm can I you know winners FM horn and now. Baby, I know winners FM for one. No. Okay. Okay. If you start on the bonus to quite sure you need to church you and I start to know a question. You cover Hoya Piapo, baby, I reckon it's a mountain, a dark attack at this Capo dice your. Now there's a woman number now, and she I'm a real area ho. And she come here, that muddy in the yard there. I come for at a book your woman or hopper. And I'm so I'm a real pon nanka. Or but who can you have a weekend? Yeah, Pufian to a confirm for you. I will be or more a TV. I didn't quite finish on contact from him. Sabra Milka say, you know, that I saw I are Sabia, I was a human holy family. On to me, Kasai, in the intimate. I did put in here and I'm so much uncle for the bar. Sompa tell me out confirm for 10 years in a Mumbai or no to me, Kasai. Nemo ne maame a ono ka won ho opie ho no na reso hu se maame ababa ono eye season kura ko Dubai oba na no ya woda na oba ye na papa nso so osunwan new month a o se o mera bantin kwachia no ya oba ye asamponchia yi aba besi enti yetimi ne maame ne nkata e ono ne side na yetimi hu se asonipa no kura omo eba ye because ba ko pe na hye ye no smart emiru na hye no smart ya aka ni omo nim dida ho. Okay. And the Ebia to pick up more, baby, and you not say a tail, no. What aroma and Quadami no moka me and Sampan in front of whom we in just in Quadano. And Quadano, Chimuka, and Chuano Ninia Bacate, Ubi about some cranny doma, but my and playing, I think Monday, none of Pana, do a farm cranny pitch, I say, I do one about 9. And Jinkorano used to see my heart, Jaka and Chuano and then Mammy.
and as see our was a chima say. Now, grand me the other form of the about the chima. Okay. Nine. Okay. Wadaromana Nasena a year Susan and Mamma or no so way. Susan and Mamma Tuesday, know that was the last time who not was a chima holy family or Brana, your person can name Susie and Chuana Becata. That was the last time moon, a pure idea, many beam. The many omokata, I got phone say, and Chuan Watson, I reached in a kata. But the omokata say, a year, a doctor for NRC, the lawyer say, I'll say, money not break a crack. Now, almost in a counseling, and Sana. If we say why okay, and Sana, yet minute more. It's in Chincomo, said the radio to yes, or I for higher Baha. Okay. The up now, that we the prayer every time they couldn't hear with the same way. Never had more a son of Pano, you with me alcohol in a Chincomo, no one so at me, none of them up there ever a town from Sia at home. Wadaroma and Kodame can was my sword on my best Sunya Haseno. Oh, Otea, Womoya Ma, Mema, Womadi in fear saying. Me call them what me to video no. Me who and Kodam, you mean I am them, that it's not who any day, and quite my from a young home, it's not who any day. Who will there, and who better to say in Tiani in Tien and Kola pictures, and not your day adequate to them what. So when your video will be now, I'll be there. Okay. And Colano, and the woman young Cola woman need to breathe. Not just in Kodana, or more, maybe yatre, I me Facebook for you now. As in Kodana, who woman, one but two, send one papa, Yabun to Anna or Davas, a true man, one comb. I want to say, and Componu rest, you Honana, Papa medical PSS, according to Nanano. Omudo munai eti o kimno omu board do ntana do no etu no mudo boys o munai o ene bie nti bie na papa no na odiga pie ya na tu ni suye nti tu no suye na maame no pie firi ni dem bae ana opa omu cheo tabe mu ai wa ye de o pachewa ate o kap no kasa pachewa na zuzo o man tie ana afi omu ka maame no de ko share toilet so nti ho na eye tuzi and you want to pay the so almost cano at the new toilet will be. Night, the almost after you appeared in the bar bedroom, the almost fat one chicken now, the abandon a moment. Not just a warm banning in now one more target, one more information. The wood, yeah, not as I said, a tinono. I said, Papa, for Tinomba, and see, or born to now, I say, what can we quack? Never was so almost many people buy this to Nika Cana, so I got some cano at the man and say, and Kinea idea. And now, so they want to tea and say, Sicania Bear saying, Nazon Bear saying. Sicano, the action is Sicania close to 2 billion. That's 1.6 billion. Hey, and now one more to me upper. Now, my men on the end, I tell Moko and they will say 1.2 and now one more. It's me and your feeling change. But dear, upon the bus, you to free whole banner the buy no move there, saying, but Mamma and say close to 2 billion, 1.6 billion, yaka, or more the buyer, one more time be whom Ejuma, and then a microphone about Hey, Anna Karachi Panikita close to 2 billion. And or the Ababe see near them. Ena akromfo monita ba be kunu wo na wada romo mo na mo kɔ hɔ ayi pono no fie no etesen wo mo buani ana se mentia se wo mo yɛ dan because China door ne Turkish door ne sa doors ne de ya na ne bu na no eden tade budi ga ka kyerɛ no China doors ni bia na en maame no ka kyerɛ sɛ de o ti ya ne se kimbe so wo di wani ko hu a is it that say or then a 9 and a boy, and I saw the 2 and a boy into a boy and a beer. Hey, a boy and like a beer, and if you know, yet self contained 2-bedroom apartment, you know. They are 2 friends who are found. Friends only a young power, I met me be in so. And yeah, here no more than one will be out in a standard that will be a bit to me a free at trying to almost free trap and so on. And I will see if you know.
na if you know so area ho no ye new site nti ho fufufu enyina kete bi nyina titi ho abe titi ho wura approach show if you know the yasmenti ba bi kakra na ba bi ti adua grass kakra nti enye efia obaka say short success contain bi nti easy to get in ye mo a sabi ye ko secondary school na ye ntija no yetimi chawo no simple ze obetimi chawo na te wotimi check nti sabi na wo mo na rewo sabi say up to Wednesday you cry na say Tuesday na area hoppo no wo mo enti say imposa asem no atumi ati wo ho ni nyina ne say ho ye bia ni site nti de maame ba kwa yetimi nya na kasa o se obi tiamu otiamu no eno ano no wan tishi biem enti omo so o ye ni site ni kunu ni won to osuro won timi ampie ena bia ntimi ampia ne say omo na made omo tia ni ase ye ku bi wa ha se ye ku bi wa area hoppo ntimi ntiye enti it takes and Chiwano so no ankasa timi drive ye call police station ko ba amane ne de anka nya de a obi abe na re wo se ba ko san wo mu ze na wo mu di su asisu a papa no e ba be jare enti ebra ye kan wo mu e sha jare no so ta no so ni tija no su kriya e pe na di dum ye no asem ni ti ye no na nkofo no tu kunu ta no omu ni se omu wo ho enti omu mpese o makika omu ho enti omu ti ane se so bana nsu no wo mu no atake no ene no mbo mo ne se ya mkoya nnu a anha na ina ahye ewo ha sei ya ma me ka tell se de ban fa PC the WC no ayi na ekata so no fa no the ball door no bi ma why ya te se wo mutiri ekọ edum gas na ofa fa no de ne call police station na mo de no call sabia nti se de tinu no enje say amono ewo Tachiman Holy Family Morgue won me pa chawai ana sister na nkasa so a mo di so ni kana nchiwa na papa ne ba ne cheno no so what Tachiman Holy Family ho private ward a oje ayalse o de wo yensanture ni abrantie na wawu ye admo ni monta ne sika close to 2 billion akronfo aba bagie no ne yire a one no awosa nkwada no ana say ne kanchima bi a ono no eto because o kasa no kase be ma oba no kra ko Dubai ba ye encheye na oni ni kunu sa ne koye ana so no nko an ne koba ye ansa na we eba besie no ne maame no nchiwa ne maame na ekache yen se ne ba no ko Dubai no ba na no ya woda ko Dubai no ba na no ya woda ena ne sister so atiso enti nipa mienu ena atwa confirm say nchiwa tu kwan kra na no ya woda obaye ena papa no so wo sino ya oche a oba betia ne na asise ena mi gusta ne sister no say ni papa no ne yire ne sister no o say ai but utie tape no a ene maame ne ye no ni nkata mu no a o say ena ye bro be mu ano sa na o ka bet anka ya kan kata mu a ana yini say ye bu wase de nganya sa ye bu mase no yes sana ka ba kan bet won tin ka sa ena yenzu yeni ho ena yeni wo mo say asize eye kantima ala se ne yirba nhye atemo a de saba kwa ka cheme de chese eye ne tita no ni kuru no enti eno na sencho for se ekuta yen but utie mamene ntete muni dia anka yebu wase a menya so betimi aka se ena yebu abemu ano na me stress bi ja abemu ano but the all can say yebu abemu ano enti sisi ane de utia what do you mean on na kakra but as to say ubetimi confirm say oye ni kunu ana se ni kunu de ene de ntim hu e babusi ana je tu say eye ni hire eno no sana omo akache kana Susie ni timi to call police station call your complaint no Susie ne dia ana say Newmont ni na wawu ne dia. To be frank with you, me who say Susie dia na say papa ne dia because me say Susie ni so ye ntimi ne nkasa but obana nkasa ne two car no call police station call your complaint no two car no call police station ya okobo police pa mani say
akonfo abakia be kunu ne kunu nje say aposi force sen wada roma unim se we yempata mu ase na sen granda tichima ha se na kasa aposi for no aye some graduates omni e monkomo le titiri ni is enjoyful aye wa ase mo so mo hosa yes we ha sao but are we say yes stories o ti brekuma aposi for DTOP say what the same dia tuja enzo be du bonu easy ase te aposi for obia pese obekata o friend cry je say Piero Vecators every we Vecators every Piero Vecators every aha o kata ade ni nyina ne say but more than dan Paris secretary bi kata na me bi na o say aya ye 19 koho o say aya bibia na obetumi na ye 19 koho. What is the difference between say wafa telephone ebusa Piero asem and say wafa car alcohol no no if over information what is the 19 koho tetima hape e wasn't sa na tell Dabio ya hansu say no say ameka say kra no Piera on a regional director of communications no nyame adom so anya promotion kra kwa district commander ndi enya hu Piero ana before asa na obekokora no asem si na wokobusa mu ate say de omoye no watachima no sa pepe bom sen order free kran ya ba say bibia ni a omman kra ne free kran mra asem asi wo bono ene ahafo no je say nkran response ni free kran eba ansa na aye directorate na e wo sunya ha no ana abono ha na timi ene media for akasa ndi anya monko ya hanso sa nana ta na tie unu enam so ama mresebe ni a wo tetima south president so aye manyam for mat na dey meja kosa edit just te bibi na police for no ntimi nkasa dia obedi ni domani na woni omo aye demonstration wa brother na ja for bon phobi oh yeah oh e cost na say Emra se babiani ni se one ne manfo be demonstration e de atia aposifo no what did that I said last month o call radio link www.radiolink.gh.com da ho kete pa se aposifo no mambo tin kasa wa bra na nfa bonfo bi kukunipa so wo mama me kasa obedi dom na nim na oni omo wonderful what a leader. What a leader. And I'm so Emma, I think that Dampari you conform be but Chima ha ebe education e de ma driver for ne timamu for se de be opo car ni pa boni for bitima je be won hu so ni pa boni ni de san tete no mo san na driver for no company so mo for car obe call na obi no passenger no akokun entina ama ehu bi aba a driver for no passenger ni Sompa FM jaba ni na driver ni na just kwajomi ntwa no mitie wi ya na chese akunkuma na ekoso ewo MP na batom peso yaso a na posifo nkasa na osan susuro no ana na okoma ne nkrofo se ne nkrofo eto aba ma no ono wo mu huabo wo mu nti se aposifo nchirechiri mu dia ene obelidi ne nkrofo no my demonstration e de atia Ghana Police Service. Sure. What a leader. Happy pepe. I see. Now, wadaroma, we ya esi ye ewo tachiman krobo na bibi sa sibio nipa kunkum no asisi sa. Oh, there be. Where say abusu mi ni ntem ni de tachima aye peace. First na ka okuba biara so but see the highest very safe. It ni china on there no weekend aye breath aye na tikakra. Sure. It ni na tikoba biara first e ko biara. It is a highest safe. Babia utimi na ntiko babia na jo 3 kwa na onantia bia ni ho abeyo babia obetimi na ntiako na kire se eye de honorable member of parliament no de koto eye dampare ne posifo na nim no mbeye eye education ne eye seminar ma wo mo no e na amasa temper no akofom no yes about je abapa ni se de babia wona ma wasu jo utimi ko babia obetimi akobia Kwanyo mrepa ya dase papa ewo mrepa wanya di amaye ewo sompa why medase so nya mrepa no change mpa why ade pa wati medase acheso ye sentroni kwajo ade pa ana wote ne nka no so wati afei Abrantie na
woma bonu tuo ewo oba bi dem no ne papa any former constituency chairman for the ruling NPP Joe Asare etwaniti aka ne Joe Sare oyama hye won ye papa Joe Sare ne ba ena woma bonu tuo ewo tachiman ewo oba bi dem no eniti mame nkwa ahoma no so na mene the former constituency chairman ye papa Joe Sare minika man yako na ne ba ene Richard a ono so frabru chimamu eba ya nyame adom ohu mika black na ehun shine ono shine ne saa no ninua ene de omabo ne tuo e watachimaku ne ya yei na mene Joe Sare eni enkomo na tie bi hwe bi mi be yi video no e de akere wo tie bi so on say da bia de nsem brewo nsem we sisi ene ye de bronti e frɛ no Nsem Sisi wa de asi watachiman e de na ba ya da bia okochia ne yere minim sane yere o sane mpena o mentimi nkyere ne papa na betimi akyere na enra nkoa na wotwe ne enra o se na nsane nde no new month se sika yo mode ama wo mu yo se wo mu hwan dandan si ye de ama wo mu yo o de akosi dam a o de si dam mu de dana no bam a friend is saying atuate domfo nipa bofo kofiri kwan mu atimi akwa wura hɔ akɔgi close to 2 billion age 1.2 million any ehon kro ne ba de kokes ho o manfa na kyerɛ sɛ wo mu ɛwɔ information wɔn sɛ da bia metena radio na me ya announcement anasa me kasa na maka kyerɛ sɛ ukuo da udi nkɔmɔ a hwɛ nkɔmɔdie mu yie ukoyi sika ɛwɔ bangia hwɛ nkɔmɔdie mu yie wotena taxi ma hwɛ nkɔmɔdie mu yie wo hunura de o blue edi betu ye nim obi a wafa car o se taxi driver nkosi no osusek oti de esi ye papa yi ono ana de ne car ko ye o sikai ono ana kwaji no ni monto ono ana koto na council mo ono ana kwayi free na council num ono ana de si ne car num me sure so ono nko ampo de tena car ma okota chiman afi eba ne sen hwan ne tie ye papa Joe Sare a former constituency chairman for the biggest ruling party and APP. Ewa humano so. Maminika Emma me wafa yako. Wafa majwe. Ya papa Joe Sare majwe. Poku Piesie. Boko de. Oh, ya madam. Ya minti atiase. Wafa due na misumi nue wati. Yo da se pa. Amema shede no amema yako wati. Yeah, yo me da se pa. Wafa Joe Sare asem ni nyina ne sen. Abrante ne ye hwan ba na wadi mfie sen na ne ho abakosem te sen. Abrante le me ankasa me ba. Wa ankasa wasene mu ba. Ma ankasa masene mu ba. Better. Wadi mfie aduasan wotwe. 39 years. 38 years. Hey, 38 years. Mpatwane. Na chese onyanya mfinhia aduanan kora. Dabi. Awurade nyankopon. Over to aso. Oya adwuma olumot. O kanyase. O yere a ofiri wa manafo. Ni ankasa me krum. Ona wo ma nsa e wo Sunyani ha. Da bia brate pona ofa fi ha ebetia ansa no akode fi anti me da ben ka bi shemu wakofa ba bi o ns e wotachiman maka aka kofi bi se me mpasa de na oye no onjo no hwe ne ma e ka brante on tiase hey chama mpacho semitie wi ya na kire se obana wafiri mu no owo yira udi nanim ekoye ne ho ade a oba ne firi wanafo do mahinkro eye na ifro e ma no ono na wo sen ona wo miensa na mienu be ma baako na panyini na di sen panyini no wo emfie enkono okay na to aso e wo emfie nson na to aso emfie enai oya ne yira ya amamre mu ayira wa ya ne wedding a owo wanafo o Sunyani oni nya na ba no de free wanafo but oni nyina na ti Sunyani ha oni nya na ti Sunyani ha
Ei, to aso e wofa. Enti na no kwasida. Jordan pa be no siana. No ana branch bi o de meni ko ba ko ba. Say ya te say ya boku fit tu. Akranso me di na me to no. Nje fa James Opon. Aha. Oza me di James Opon sare. Yes. Nje also fa James Opon. Okay. Ya boku fit tu. Na wo da de fa Kofi. Nti sa na ye nyina ye frɛ no. Kofi pon de credit and Kofi nana. Obiya de frɛ no. Nti ka ta bia okɔ adwom pizza accident ne. Na mi say o fine. No say Susie papa ne frɛ no. Sɛ ne wɔte no. Enti na ka say okay Susie papa na o fine. No say o kyerɛ. Because o mu free kyerɛ na Sunyani ya na mote. Susie ne ye hwan ya? Susie ne ye Kofi ne mpra. O mu so akɔfa no. De o se wakan se oni ni nyae a oso oni ni nyae no. Aha, Kofi ne mpra ne ono. Anti Kofi ne mpra no, Kofi ne mpra papa no. Ena frɛ wo chamanjo sare se yabo wo ba no tuo. Ena mpra papa no ka che madam fu bi se on kan kire me se ne wate no. Ei. Ana me ka che on kan kire papa so no an ko tachi man ho. Don ko hwe. No ka sa ni nyamu no man ka che Suzy ni se so wan twere won firi me bare ho asem bia to no a mom me bo mama ne. Ei. Enti na me ka che madam fu on kan kire papa so no an ko hwe. Se no kro no me bo mama ne. Sompa FM. Enti around 1 o'clock. Ada madam fu some frame. Sompa info bi free. Petman ba me ho nti me ma me nkoba bia. Ndi me ofi around 3:34. Ana Petman hene, obese Petman hene kantan hene no. O ko ba bi bro no kantan. Okay. O hene chiame. On a commercial bank manager wo Sunyani ha. Okay. Ene mpanfo be wotwe. O ba tu me fi. On ba ya chiame na se me say na Petman hene say. On fo dwanto bi mra no. I'm saying then Jantua. Sompa FM. I said you can say. Nana Amana Mrosa Akotwa. Now say almost my year say me bakofi. Ya borrow 2 or Tachimai. Hey. Let me say o fine. Also about a damn for be over slam, kin down for a demo. And I'm the kind say okay. Bako for so over. And ya clan ma me abusian folk rumor. Enjo go bo busian for amane. Ana me yi ni paka na o mo ko mense na o mo ho. Ko bo amane. Enti ade a che no. Na me tu ni pa so mo ko tachiman, so mo ko hese no kura. Mo amon ba en so mo ko e no. Abranto mo ko tu no mo che, ndi mo ko police station. Jesus. And commander ko e meeting. To we are mo ko fi o ko he bia o mo kun no. China door. To be a dream when you rough. When the young to pronum. More bear no say, the pedo the nine at 10 no, the pro be. And I do 10:30, 11 now. And I do, son of Moka, this as a non cron, a non cron. Gana a 2 car, the corporate station one, I do bear Dubai 1 o'clock. Then the police commander the care, and I do bear 1 o'clock about Mamma near. The Omoku Nikunu. On one I drive a car, no, the couple Mamma near. On one only police for by the first no 2 car noon. They call hospital. Nti Omoka say wa koko man answer, wa to the moon na dey bia entro. The wa ma koto no Omoka na, esan so na sinti. Otimpa bi so na simpa bi so ma di nso asin de omobo na sum ne ma me hu omo na osu enti no omo sheda ena fa lipa kokun abrante because omo sa abrante sika e wo no ho na me yan sa abrante no wo yesa ne ma bia so ni mu he omo sika ba ya akwa bia omo ma me. Na chairman wanya nti yesa sa sika bi sa aba.
ma nya ntiye ama me akra me fra me baraka ze kofi mesrew mate de musika wi ba e ba pe ne edi nkan plot na me ma se sifie no ye kotem no plot me gire mienu Richard na fa ni me de ba ko ma Richard Chaza udi kan je plot de to homa o ma mienu okay Omna me ma pay fu mienu a o mu de nu nti me je plot to ma o mu na me ma bia ba ko so bia nsiri de no na yire nkotrem okay and what they say the from here I see 2 rooms I'm sorry na yire nkotrem for the meantime Anjo ye dmo ni mont nyina no fi a wo wasi ama no no e no ne yire tim no team e na wasan so ato asase de ama so daachi bia so nyeska onkuku fie nsi so ma no enja ankora na japade de se na wuje na japade no pepe metia musika be ko yi mendi metia so ko yi 1.5 billion 1.5 billion ya ni free Dubai buy ono ana tu ka ko sia nti o mokoro no fa ha yi sika no be hwehwe mu a na ano me hwehwe mu hu se o si da to amaga no watachiman obani si dan ama ne mpra suzi no e watachiman ne mpra suzi no e watachiman ejumsem wo eu ejumsem na abodan semu akwala ka to wo bobara na wapa jasika we me yete ha o ma me wa ha wapa wa ha o ma me abusuafo wa ha oyire wa ha o ma wa ha want money so ya de bia na ga fi Dubai ga na so Dubai ko so ga onu plan na ko yo manya pictures ni nyina ha wo ya me send abrawo onu plan na ko Dubai Suzy no ene ne plan na ko Dubai Suzy ne plan na ko Dubai manya pictures ni nyina ha Ndi wa mukoba na wotwe ne ene ya wada yi wo mukoba ye wa ba kole wa ni ka ko share Kumase obere ni ho hwe Friday mu betwam no na fa bank Eco Bank ko yi sa sika yi obere ni ho hwe na ni nya record tachiman ndi ko sira anyumre sabre ko sira anyumre sabre ana mo se asemisi na wadaroma Suzy na one no twempena no one na twempena for mfie do se ni mena mete ya na me frɛ abrante no say na nsa say ne na minim lo minim say oba ofredma ba bia wo fie san no den say wo me say onya off bia no kotachiman ho nti da bia me frɛ phone super menya no nti na asam ni nyina no nti no bra nyemni nyina say abaya no e na plot aku akola no afosika no aka ho na sese ne yire na ye wankasa wase na udi ani mom koye no wedding no wai owo kroma nti ya eche na yura nti onima omo ofia misima owo katanka omo tan fi across the don't ni na sin tan metan fi grocery say nti omo ofio open kwan say ya nti chama mo ye na mkobo na mane na mo kan ne senkyere ne yire proper no me friend sofo na sofo no tun kwan mo maka kire no na me friend so ne ntwema na mra ento beduru ye no nti sofo no so ko do bedo kwara me ofase aga ba ono te ase no amini kwakro fa so mpotiye no ne akofio akotwa mare no mo ye sofo ko du oro na omo de etre ye kwara ansa ne busafo ni nyina ye so ye ko kasa kire na ansa na oba fam nti o chan ya me ya aduma ma fa doctor say onko na onko ye o mo se dai postmortem na yung na fe chire ma hu ne meye chama ne wasena ya wase proper na otifie na osima wo manemu no ayi ya friend saying wasena otisa fie ho no onimsa one oba no ko won mpran ho denden nana onim ne mpran ho onim abo amane onso me ne mpran ko ama frezuzi no wo fie na one namfo bi ama no woni sase wantwi won firi me bar ho na sam bi ato akra mo amane me na man ho mfa na mpanyina mpa asamasi a ombebo amane fie anto ata ne yakosini
akora 38 years young boy Nasa nyame wadom o wari nyame bia dom promo ama enne wo ya gbe onumont o jipe kese me call me nim na me hwe mo hu say so o more than 10,000 a month 100 million a month also I know that attachment na no ganti ani ba we age no ira no maguha na asase na ode ma no onsi dan wo so na wo se osi dan ama na asiri na owo tachiman no why so si dan no mo so dan no nya mo so nya nya dan on fan chance nguso but osi dan de ama oba no osi dan sana na no me kwae mo kato ani ma mo kwae no na wo for be kan he to osi dan ama ge no tachiman na say 1 point something equal 2 billion o mafako but no mermahu mena nim ska no ba no mena nim ska no ba no kan bi oboa ba no wo no ndeze ususu sa some kesonko nsama kesonko tell presenter so kan this so e won bebere because I see Ghana collapse here since Satan be pem enne but also ka say ayi abofo na ba ya say on the two car koye case ni adade on the two car koye case so put off commander no wo the chief so be can so on the two car koye case ma on ba no so funum or the police back so funum the second the call hospital nti ususu say oba no na ne binuma ye wana because of 2 billion na eda ho nti super and dem njet ni ba kokra yi nti chamajo se onbebo amane sa no ohu ye osan nana eja be ma na nu oduru enyu no be hwe oba pa ma na ye adwuma oni monto me ba so ya me yi ara se sika twitwi oji nyina no se je owo ba ofio ka bo sumi aso ejo mi nya rent allowance nyina wo me nkomam papa bi 1000 kra no fanto pato nguru kem kra no ofra covid bi oniska ofra da bi onisika na ma me ebojo bi obe me fie ni ma store want me am fam me container kase ama na maame o de sifi ama ne girl mo ni ka prepare ndo adatum so eti gana dia onwa na ibati be man be iskanya ko takima o kwa sakran na kokun because anadwe no nkono a okunu free sorry obi a wompena free takima ya aba afri sunya ya aba na wonu ansu ama na dware na China door also de na bom gbanya na owura mu de na ne ni ante se okosia no dura on free sunya na free da no ele ko takima Fira na jo man kuno memenda man kuno ko sira de ba chejo da ama ko be ko adwuma na be san ko adwuma wo kanya ase no ta na duru na mu kuno lo memenda one ni nua ba ko kasai so ama mi ofa se ba ko kra ide katen say ko fiye zera e ko sko minister ama o ma o girl no aw ne na no asandi 206 e ko ma me ofa se ire no nti memenda nyina na me ba ne alive Sa time ni nyina na ka ni sika anum anase na esifie ho na sika ni sika anum anase na esifie ho sika na se obesifie na ezan se so mokodo yomo ne ma ye ko fie meme fie na memenda ndi ko sira na joa ngale te jora baba adwuma no muri kuni China do wantim so mo te ba bi ko ya dia sa to pum so na China do wotin do na bom amara bi dabi na obetim de adi adwale apono o de mo bitma twem na mana abu na ko o kan police station ndize nyambo ochina na mokwa akwadwa funu no o nyame de nkwache atena na akopebo sen se wonko na wonko ehun adwuma nyina o se akopebo sen na se ho na ye akɔnia bɛdi na de nyinaa no miala makɔpɛ ho bosia sɛ ɔmo kudi akɔnia ba a kyena ɔmo san kɔ postmortem ho bosia nyinaa mena makɔtua ma doctor no
deɛ kunafo ba deɛ kunafo ba proper nso bedie nso ɛne so akɔyɛ odagene na ni nyina wɔtɔ pɛ bosia sɛ wɔn fa hwe kuna ma me na deɛ me yam no kan nkora me nsa wɔdwe ɔmo kyire deɛ wɔpanyini wɔ sɛ fie nkono tabre akɔkora me mer me tɔ sa hwe nkora me nsa sɛ ATM card ya brand token sɛ an fasa fam wɔn na so wɔsan kana na mo nkro fasa kɔ yi ka kra hɔ na na fe be fa Chairman Kafra wati. Na no ne ma mo koi na council yo mo close ya say o mo hwe say obi antumi iska wo. So ho. Ye awo ya wo. Nana. So wa ngu bia na obonya me somo. Kokọ obi so a wa nya ni papa so a na so ba emu so asan be to so. Chairman Kafra wati. Yo nana me da se. Na me hira wo. Nyame ya adom a kire de besi bia no ma ya so nte wai. Yo ntito bia ka to say owura ni kunu no na obo aye koromfo na je say enye ni kunu ne oba na eye ne mpana oso ye nurse ni otachiman your friend is Susie na mere mini Chairman ye wi a me no di nkomo na fe ma hunu pictures ni bi na ma hunu se de sitie wai mpacho yo oda mesande kakra brawo hey na region ben kure de na wiase ben kure ni pacho we there from the horse's own mouth ne papa owo no na anim di nkomo no tin pacho funu okoyiwa no we o papa nimu na wiase ben ni Hey. Na wiase beni so ko yedme o new month na etua oka allegedly 100 million a month na sa wo munya sikazi na wanya bosumi yo safin patade 2 billion na oyeri tikrom ha wiase na hokwawu me de mi hu ne se wukunu unu so kotibia mu se ya fire mpaibo na nkwada na o maba na me yadom akena me ne oba bi bedi nkomo oba ne be kire o kwan o mfa so o mo gi nkrofo kunu firi wo mo nsem na sa toma eda wo mo to se no toma na eda wo mo to se no ba bi o mo de fansa na wo mo ne be ma ba bihia sa makeup na o mo yo no sa o mo si ba bi o mo de fansa na spray o mo de gu o mo ho no sa enya asem ketwa enti so hu se ukunu twempena na gidi uka ba bia ontia me pa cho fire mpaibo uvi se oni mpaibo na wo bosom so akọ uni bosom so a ba bia ugidie wo bia no na ne nkwara na o maba no ba bia nkwara ne nante fa 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 no chama josare enye bete bibi nsikwa na nga we de ehu so ba waye ne ho ade na o papa bobra siturums de si ho wasan apasase de ato ho se gi da chi wo ye a sidan na jaja pade se ne josare mso me jaja den na be ba sam akogi close to 2 billion we are see na mama me ne Aja Abraham ni nkomo mwie mama me ni nkomo ni mwie na fe me ne don sesrefo eni enkomo abusia wa wo se de wi asesiti ye no se wati bi enti na wo twempana ye ne aya ware no ye twempana mu ama ware no mu twempana munya very careful o chena me se me ni abaya bi bedi nkomo na oba kire wo tactics na review secret o twi oba toma o so oba tomam o so oba anya wo yire tomam very careful na toma na wo mugu no ba bi o mo de toma ni wura no ba bi o mo de toma wura ba bi o mo de o mo brazier ba bi o mo de o makeup wo mo nku wura spray wura no anu ding ya wura de hu ya mobo ya ne ya ware yi nkora mo so mo aba no mo ho afi o
Me nimni. Omo hu afa pa. Producer say a live program to kasa. Don't worry. Okay, yambo. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure, this one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your contest, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your contest, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. May I say, Sompanie, Akatia Penie, Yene Sompa, Eja Abraham Herbal Center. Ocha de title media mano ono kasa pe uwie pe obecha wade sense o say enya ne kwa yemfa makwa Dr. Majo boko de erade adom ene wonpai on tade na opumpam ba ha nanse ne me ya en view me ya jealous isia me boss once ni ni me ba jon na so obecha made yes sure. Mo, Matthew for say, no quantity around person with you one. Osono kuntuno no elho. Oh yes, a memo drona, a di mema kejina mudi or masema or mutiti, a memo or my board the bridge, a money di or matema, wobu and a read boot me fua anana. O kunu bo akon makama o hwe nkolai kama o kunu onye obasa na de ani abufui o sendi sika sendi bi ma na ase so what ase na doctor unumade a eya wo da bi unana ade a mampe wo wiase ene agenjene wow yes so de oba wura dem na oba anya ne mo fense oduru ni tamese orgasm yes na waso so ba na Doctor, ubese o penetrate. One who makes in socks. Yes. One who furugo. Oh, at once and I have got Bishop. Mr. Bishop. I say contemporary de akajano. Baby, my brand here yes. Nti mikase mo obirekum. Oh, yeah. Abaya be didi matem basa. Na sata ne mahu a. Ebia nka me na tata. Because look ye lawyer. Me ye mrema. Manhuso na abaya ne kono. Doctor nko otumi pono. Na atamo dim the following day no yes what the radio so we no kate we brekum mantene so sa wuntimi nya hwe na chere se sa de amampe wo wiase ne sa agengene no bidana ense onya osono kuntunu edi wa kegina mu okay na baby anka wa ho de pem no osono kuntunu toa so firi wo better yes ebi anka wa ho de 3 minutes osono kuntunu de wo 12 minutes eni akiri wo pekred wo beko 20 minutes baya na me advise say en contract 30 and oba sexa onza de no wo beta adi entinye se wo fa no one day say u di aduane nyina amanasa na de wo homa but unya baako na wudi a wo de 15 minutes bi de twa mo and amba no so wie saa se de obesi apopo aduane ama wo no eno ni secret a mema bebre nim no eno ni secret na asi wo mo na say my wife ye bi mama who say yes e wo adwuma wo mo de na wo de fix him no na mesa mix bi abro ye de powder na friends you know mo me ye hu adwuma me ye say para na de amane na say adwendwene na fili so na so bo a he osuru kuntuno yeah secret o e no de pewrem kwan pa ya na enim ha de kokurum ba ya na masa pewrem kwan ne ayi offensive fish salmon na kawure kakra na ma no toton ayi akokọ no fantastic na menya ba kono de ma mbi no yes me de to so fantastic o twan konto mo a na nitire so see Dr. Yango na me da se mira ene akwanya ode ma me na wakwa radio ma me fanche atifo se wo ya brantie na wa warrior mribia ma oyire enye rere nkwan mo because de ba ko eboa prostate ni pa rere
Yes, rare. Make ready manage in a necessary. Or more chin and a maybe. And son of you, some sample jam, why not come? Eti rare idea, and a bema bians, uniko when you know. Automatically, naturally, so won't prostitute to me enlarge. Most of us timinya our problem no. Into the best thing is say the kind of prostitute in home and no more about prostitute in home say ebia oyere ne trumu do ne to emu do to say Nigeria foku ba ya parking bottom enter manent na wo so na otna so all pim no na o prostitute na o bobo so to say you be o doctor gina wona che say de wo kan kora na nya say oyere to so kora be ma oda ho se na say oba da so no ye wow. Yes, wow. Why am say who feel it? But wow. I see. So, but nana money been seen him you. According to Binsu say, ne yere de team de Nsem Sisi we ya or Pema. Okay, no sir. Mebao. Mami heard you. Yes. No sir. Oh, on Shadan Trasin Yano. There be but a bio experience pa yes. Not necessarily go bonus baby or no. Not just or bones in same mood to say bicycle for people. Yes. Oh, chin oh nana. I see. Basa ye the heaven but so ne bisa you made na odi obi ye no mum. Answer na we own say what me say. Oh, can law. Oh. Etinara Enyoma bibrio ese ye hwe na ye bo prostate ho ban tisa dachi bia wunyini ko ni obetimi anya prostate problem. Dr. Abraham Herbal Center na otimi kan radio Kiesie 98.9 FM Sompa radio. Eni a wutie free Dr. Abraham Herbal Center na mesro ebia na otike mu ba besi mede me number be ma osisi na free na pra beso adu papa no hwe o hwe Dr. Abraham Herbal Center chira kwa yo estate brotherhood asori dan na chipe kumaso si ohwim Presby School Junction Accra nso ye won kra opumpuni mantem ba bia fro abrewana na sport dakuma ye obi otema ye obi otakra de obi Cape Cosmica se me boba touch my for the more to because enche this year ye branch ne ye hu ejuma nyina wie eye onyame ne pa ye ne mo ba bebo ade mu ho enti Dr. Abraham Herbal Center mamini kan na Sompa TF ase obi on ba me nchenda ba otimi nkan radio so peke me number na ode ama obi oyare safo ni nyina nyankopon o hira nipa na otie yakukwa mu mpaibo no onhira na ompegya onfira adom nko adom in fact onsan sumuntu inhira because the oye no wachire obi oyare kwan se ko Dr. Abraham Herbal Center nchen na no ho beto no enti minim ohawa hawo ena minim problem a unamu de meka che onyina ne se bibia no ensu nyame ye oti ase ade ewo wiase anyame ntimi nye no eni wiase obu o se ade anyame ntimi ye ne se obeyi ne ho aye nyankopon ntimi ye otimi ade nyina ye sanso na wo yade na wo yare no nyankopon na onwene wo na odo nti o ma oba asase no wa ma wa nane dua wa ma wa nane ade foforo bia na omo ye abode a we nipa ne de nyarehyem wo sa nyankopon no mu se onto ajeje mu da na onja wo mu ne na onja wo mu kina na yade bia nso a edi wo nya no e wo ho aduro only se unhia nipa nyankopon be fa no so asasa yade na firi wa ma wa e na wa adwene ye wo se sa yade e wo so eni aduro but me wa make che wo na nyimre se kan wakoma to yem na ma ore nyina nsi nyankopon so na Dr. Abraham Herbal Center watimi nkan ade ba ko enti a metu ayirem se bra me nchen ne se oba me ne wo to nchia tie ne ye me ne nka ne kesi bia eye nchiato me se sa enchiato a me ne wo tue aduro ya me di ma we se antimi ansa wo yade na bra na beji wo sika tie ne ye na hye no so Dr. Abraham Herbal Center ye nsinsumu ansa na ya ham ye ni maduro awrade di adom ye enti bia de na hypertension wo de na diabetes wo de na asthma wo de na ulcer for them akachire mo dada say moba just 1 month 2 weeks tie ne ye 1 month 2 weeks to 3 weeks abro so cry 2 months sa ulcer na di wunya wo de achina hwehwe nro no bebre no ka hu sa adu no bebre nso timi affect o kidney no enu nti America kire se for oni kirem e wo Dr. Abraham Herbal Center na be so adu papa no hwe na o ban so anyagide wo nyame mu me ametu de me ntontra bi keke e ya don bi na so me so e na ofa me nana sunkunuku ofiri nkranza nkwa aben me nana ne nana sunkunu no ofa ne so hira ne man sa nimdie no na ebi ba me papa so agawusu na me nso abedru me so ena me ne oti radio Kiesie so a me kyerɛkyerɛ onoma ani so no enti ye firi baabi
ene ya bedu baabi nyame na dom ara kwa yende yenye hwe yenye ya hoden ene enye enim de ene enye nyansa bi keke entina yentu ye ho no senke etu ye ho a ankasa abria oko baabi te municipal hospital disease control office wa oko na so hwe nurse ni abayo so no Mrs Abigail Mensa obeka kire se ni nua na ye fe ne Joyce na wonya ya de fe ne hepatitis B no ye de ne ko hospital akese nyina nani ba no ho so no na ne brebo no ho no na in fact na ama brebo na ekese na na frahye na ne nase atata basidan kanyame otienka o radio sise ya o e na oba ye nchen na oba ye nso di kan fa kire e bebisa na poku na na poku se hwe enkrofo de o ma ye bia ma hwe de ontiko na kwaji waduro na sa nyame fa so nsa ne ade ye nka ntu ye ho nyame adomara kwa eti ema obi asema o kan ni utimu dem se hepatitis B ni aduro matumra che osi se oji achinye so abra night market asompa 98.9 o de bra oba na obido so hwe na Poku Piesie anasa o hwe ochame ni mu ana me ankasa me boss ba ko pa me mfani ni agro ya friend sie brana bibi so won beka ma asema kire mintu me ho bebre ne mo yade na di uso a wo de wo se eni aduro no je namba yi na bra na besohwe na ayaresa nyina efiro no twede ampo nyankopon one be fa me so na wasasa ayade na firo so na wani gye awie opeyo se obo se wa mo ade chi ade sani na yare no kwa na ekosoro enti odofo manenka wakoma na daachi asemti no sebia yade ne count ho nti no obu o se doctor said na Poku si bo aba so se eba ne Sunyani ha de eba na bibidu ayare sade a udi mutintima o ye na ma wa inde mehwe wonum bo de ne ahwene pankasa na de papa bia ne bo de ne de but me mfa nko ayaresa ho enti oba no kwase me wom ne se obetwa card na ye o test kakra na ye hu yade ne fareba yade ne pomponso a adidi nipadua ma akuduru ene se de zi ha nipadua na fa eno akini yetimi agina so akire o ka obebo na o de kakra to ase ye ka no kra akire wu enye se ye ba be ke kansem no nwonwura na afi obeduru eho a na ye ka asem foforo no what you are saying here is not different from what you are doing at your location ho so what you are saying enti jeme number na o de bra mese meji ma aduru di enti no oba kakra bi ekuta wo bia no obenya eho aduru na o de akona wakoso ahwe mpenifo se amfo hoi ene kire ne nto ase je 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 when you the same number na bia obetimi afre ya afre 0242 76 48 35 0242 76 48 35 0242 76 48 35 aha Sompa 98.9 FM yewo night market Alaji Bay corner abro sign mu me pacho tini ye Dr. Abraham Herbal Center ena otiminka enne anyimre radio otiminka ye Sompa na dwumadi ekoso no ye fe ne Nsem Sisi na Poku na pamfo ena ye adwuma wo so Dr. Abraham Herbal Center otiminka ayaresa ena awrade na me so de bre bonoman ene domaman ene nkranzaman brekuman ene Ghana man nyina entisema mo ya de so a eno no nche se mini waduru de se o ya ne se obetu anamo no wa beso ahwe na menji medru ni ni a anka na Poku program kesi so metimi abetna so aka se o de bra na me ma oduru na se ho antowa san wachi beji usika ana tiniye nipa dodo am pimpim wo ba me hoyi ena nka medru intimi nsa wo no mo yade ena nka obi san beji ni sika odofo ka mesiden po anya bi e de aba radio so aba talk show enti media menka se Ghana ha nyina ana Sunyani ha nyina me na me yade
ne mo se kakra bi Awurade Nyankopɔn na nahu mobro so de adom me no manya ho ahotoso. It is tried and tested. Adansidie da ho na nipa bebre nso abeso ahwe na ye anigisem. Enti sa na me to me nsa afrɛ wo sɛ ma mo yare no so awo na wo no wo yere mo pɛ ka wakoma to yem senye low sperm count na akɔ so a na kyerɛ sɛ efiri bra na yen hwehwem na hu adekronti a asi awo no kwan sɛ oba no nye fibroid a fibroid so a me ma wodu ebe na ne no etina me so ye oba na wonya namu yade na sɛ o wase hota ye o ne obetiti na sɛ ede nsansan bia begu na amount abnormal discharges bi nso bi ta gugu ebedu level bi sɛ sɛbe ede nkaboni bi beba wo ho ebe ma ama wankasa no tama nanka omensis ban emma eba nso a emayi ena dodo na na se ena dodo na nka ese eba no first nanka eba 5 days ena esi den ena eba 3 days. It tells you say there is something wrong somewhere. Brana me ma wodro ntisa otete ho saa na ma otwa war by force otete ho saa na akofa yade efe ne fibroid abrel enti enamu yade yade a ese onya bia utu ho na montentem na sunyani krodwem a me pacho tini why na asa breast cancer yade ama no ho abodin Dr. Abraham Herbal Center nia onjini no me tumra na ma kiresie this time amanfo ebimu abamabu ewa bibidu ayaresa no esan se ebimu ko baabi ema yebu omo fa so ebimu ko baabi ema empo motin sema na ese ne medie nanso omo ko ema hunu hwe mese oyire no fono se wani gye ho na pese ono mo che kopin won kokora boma ene na Joanna beto yire no funu mu fabra na me ma na du ebe na ne enye operation sembia anase no fo na ya ka che se breast cancer na cancer bi na beto mu no nyagidie onyankopon mu tieni yo me ameka sande me ntonto bi keske I'm just an empty vessel. Nyagidie onyankopon now de fabra na besowe nia onji nie no sunyane krodema menche obi o wonkentampo me che de wo sunyane krodema ko ba bi ti se ba bia first na ekum na ntwe na efro abato na brodwom kwan na edam ko brojum no wonsa left baby amasalachi wo no asonda bi we friend Jesus is life ministry kona ko bi so sofo pono wo ne say na sorry baby nya breast cancer den ko regional hospital ye say akana komanti etwa enye yi no wan ne man aduma na hoto no odofo enhwa koma otrim popo bitumra na ma kiresie ma hun se me boss abetna ase giant producer nso abegino de eka nyina ne se meta maso entime nkasa bibre because kasa dudu en top onkoda die nyameka na kuma emra so sewrade fam so san yade no sabre me de number no be to last one obefa na wa frame no obi nso wo ha a month of procrastination ti ena doctor me hwa wonu mbo adi ntime nka sisi ena nka me nkra school fees na se once a ho yade ama ho antowa ebesi na watimi aye adwumade na wa hwe nkola no asem sebe je number na frame 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0242 76 48 35 0242 76 48 35 na halitosis adronasa mo amokasa sebe enka boni free mo numu ba no nanka sa adronasa enyame adom abedwa etimomra na momeje asidan kan rade nana medase ene akwanya odi amane yes nyame shira wa ko shira on so na FM amanfo binom Sam Bennett na no me ne kodi nkomo 1-on-1 me ne mitimi ni nyina montwen me de bebre mo akwara baayo ano a ono obi fan wono to sanso fan wo nanim wie sanso twe sekan de si ne so no a wo police station se ko fa car bra wadwufo so mu ni car we so mu ni car nra nyame adon krofo bi dondon ne kakra kakra dende wo mo de asem no e court obeje di se ne mo ko do dofs hobio so wo so mu ni car enti ono na sanso fa car mo sanso de court na sa asem we me say me dimu akotene papa wote etiminya car ma driver fo binom etiminya car ma police fo binom be yesebe de omo pe atase na afei yene ankasa de
baabi a ɛsɛ yɛkɔ na yɛnya kaa no yɛnya kaa no bia yɛbɛdi nkɔmmɔ fa me kɔ ɛyɛ dɔm sɛsrɛ na dɔm sɛsrɛ na mede dɔm sɛsrɛ na mede ɛkɔ no ras fa me kɔ baabi a ɔmobɔ odua no ɔkyerɛ me bɛbɔ tape no ma me wae sɛ wokae sɛ nansa ne nnɛ meka kyerɛ wo sɛ dɔm sɛsrɛ na nam atra nkonnwa ɛyi apayɛ nti sɛ wofa no sɛ yɛduabɔde a mentimi nkyerɛ ɔmo yi apayɛ sɛ ɔmo ade ayera nti ɔmo pɛ ɛdeɛ na ayera pole ɔmo de abɛgu adaakye wɔn de ba bɛtwe nkani ama nkwadaa ɛnyɛ TV ahwɛ na ɔhwɛ Sompa TV atie Sompa FM na ɔmo nya bi asua adeɛ na daakye yɛso yɛtumi anya akrakyefoɔ amesimfoɔ adɔktafoɔ fitafoɔ ɛwɔ dɔn sɛsrɛ no kwabrane abɛsesa pole no ɛde adwane enti wɔn ɛkɔ bɔɔl wɔn kuro no ho apayɛ ɛde kyerɛɛ wɔn kɔ hwehwɛ wɔn pole na wɔn hwɛɛ no wɔn kɔ hwɛ firi nananom nsamanfoɔ hɔ tie twede mpɔ kwame kyerɛ wo nsa o yɛ ma wo nsa asase yɛ abɛgye nsa no Sunyani asirifi kotokuo bɛgye nsa no dɔm sɛsrɛ bɛgye nsa no nkurukuruwa ne mpɔgyafo mu nyina mo bɛgye nsa no bayina kwasi ebuwa wudi ni nana ya sa bɛgye nsa no yakɔ yie yensia Poku Jemfi amajubi Kofi Nkrumah sewa mase wanyini kwa nkuma no nyina mo magye sanom ya fra mo na no poya enye de nananom mo kono pa tadwe ya toto ni ntiti anti mo di kuro ye gya ye nkura ye nsuko no man bibia perfeyo nkura yi nananom ya kun asresre amanne Ghana abane nkania wo che konkurase eni nkrosu nyina no nyamia da roma tom setre yenya bi yenya bi nso no so yenya polso a yere betwe nhoma no ade akwa afiafiem nana no mada roma yenya polu no bi ye de abegu a de be ya adwuma ya moya ni ante nipa desani abese sapo ni nyina so kotono so de koye tew odi si ye kwan tani ebe ya don sesere nkania yeso abane che ayenya bi no odi so odi pasenie ebe ya yenso yensen kan bi nananom ye framu a ye diga abosumu miasa nyina nananom magisanom se nipa bonifo na obesisa ta post no se odi ko okoto no ni oto nananom ni yo fa yeso monto no so wire se odi ko ye kania yeso kania ni yepe se o mankania na boye dia ani ono so kania bibia odi kania be bia nananom e monfa ne nye kanamane Merase na wamu wie ye no ena mete se esese etu anamon tena wie ye na ese yeso etu ye ho anamon na nsankyere adwuma no ye wurawuram ye investigations na investigation ni mu ano ena ye hunu se mita na ekọ eye don sesere no enwie peye enduru ho enti yakobusa the chief executive officer oda eye Washdown Company Limited efo the originator dem say efo the SCDA no see Jesus Christ sa ene mu wan na me say ye wokrom o se ba bia mu wo bia no monko me site ho na monko kan kire me nkwada ne say mita mako aduasa mo ankasa monkoje momfa nkoma nananom do mu post ayira de na wo momfa ngu ho na me ba
me mɛkyerɛ wɔ mo nneɛma baako na sɛ mienu om behia na me nkɔbɔ mi tani nyinaa ma wɔ mo na me sɛ efo ɛyampa no yes ɛne ɛndra hwɛ nsuo ya ɛtɔ yi yɛtisi me ne me tim tasa yɛduru efo fie hɔ ɛbɛkyɛ hwɛ Facebook ɛna ɛwɔ hɔ no ɛnura nsuo bo me ne me tim ne papa wɔyɛ no ɛna wɔn de ba bɛgu mu no sɛ wahu no ɛne ɛkɔsesa mita no nyinara ɛna me de gu kaa ne to better montum panyan that's all ɛna me tu kaa no na efo bo adwuma papa ma me sɛ ampa na me sɛ efo contractor informer ne sɛ yabɔ mita o ba me dia me ye nitron kyerɛ me tima kwakɔ ho mita bia ni don sesere ɔse efo ɛyampa na me sɛ yane ɛna so monkofa mita de bi nkɔ ɛnra efo yade ma manage ho ne foreman to ɔse masa kɔbɔ mita no na ɔse nsuo ɛtɔ na ɔse no problem sɛ nsuo ɛtɔ a me di mita ne kɔma nananom ɛnɛ ne ɔkyena na wɔtwe ntam kɔbɔ mita ne nyinaa ma wɔm na me ba afei kwan a mefa so a mɛma wɔn pole ni bi no mafa so na afei wɔn apaye no ayɛ odwuma na wei na yɛkɔgye mita no ne ne ho nneɛma nyinaa wieyɛ mepacho obi ahu wɔyɛ sena hu ne yɛ de wɔn no connect mita no ɛkɔ fie no ɛkɔ pole no so no obi sɛ mita no wɛn ɔkyɛn pacho bebie mita no so ma me bibia odamu mie so me pesho rest pacho bi so ma me tiano mepacho ɛyɛ boxes miensa de aka ne gu car no but we ɛyɛ sample ɛna bi yi ɛde bra no ɛyɛ live program enti rest yɛ ne sa ma me pɛ de sɛ ya yɛ de bɛ ya de ɛbɛ so ohun sɛ de Terra One Media radio yɛ de siesie kuro yɛ de paade de banti sɛ kasa wɔyɛ nanan kurasefo hena ɛnyɛ title keke o me title no ɛnyɛ title keke honorable excellency honorable hema enti me nkurasefo haw yɛ me haw enti me tuanamɔ ɛkɔ hɔ ɛna me kɔ efo hɔ na me se famita no ma me na me fa nkɔma sabi me nkurasefo no na wɔn na de banche ne bɔde ba wɔn na de aburo ba wɔn na de bayere ba wɔn na de bibibia ba na wɔn da sumu efo se dabi na nkurasefo hene on official MP regional minister ba ko pa banyi ntum kɔna kɔkɔfa mita ni bi nga hwe nsɛntwerɛ ni gye mita dabi bet me gi meters no makomako 30 sɛ metuwei sɛ wɔn nya mita ni bi na no ma wɔn ɛwɔ benkum ni ne fan sɛ wɔn nyinaa tumi nya enkania na wɔn num nsuo na wɔn num fridge mu nsuo na wɔn hwɛ Sompa TV wɔn hwɛ Sompa FM na wɔn kɔ ɛyɛ wiase nyina na afi enkwada nya ɛyi light sua de a na wɔn pass twa we na mepɛ no better enie madon sesere hene engyina ho me present ya no ewia no nti bie so na don sesere hene enyi bi no hu sɛ ɛyɛ mita nana pacho bie so live program rest yene sama me twani nyina nana pacho yimienu mi yesa hu sɛ ɛyɛ mita efo waya de better ko Facebook na hwa de ɛyɛ mita no nie yakwaji efo si yemfa ma nananom na ɔmo mfa nkogu hɔ nyame ya adom a ɔno ankasa ba na ɔmo sɛ moanya mu mita afem be kyerɛ mo de mo beto ade aka ho ana fe ho aka de na mabɔ mita ni nyinaa de amamo na mayɛ ware ni nyinaa de amamo me wi ana fe ma twinkania no de amamo me da mase na mayɛ de mita ni nie makomako aduasa me namfo me bi na mo wa adɔye no me fem wo mo de ni mienu na me de abrɛ mo wat me hye mo bɔ me bibia me pe French mo kyena efo hia wa kansa me ma mo tato da bi me fem mienu me hye nkrofo bi bɔ sɛ me kyɛ mo mita wa adɔye nti masere nananom don sesere fo sɛ mo ma mita 2 na makɔhye bɔ me mpepa nyini bi bɔ hye wo hye ya wani so na mo yɛ nti nyame ya doma me yi dia free efo de nam de aba be hyenam de akɔma adɔye fo me hye nipa 2 da ekɔ ya na mo ne nantwie ne kono me hye mo bɔ sɛ mo mita 2 ze me hwehwɛ ne mo mi ni mita me se me che mita nana don sesere hene ɛwɔ ha ɛna ne jas hene ɛne ɛyɛ ne nifa hene benkum wa hu da sena na maadwo ya anua me ba cho bra woni kakra mama ni die kwan so jasen so bra woni kakra bi mama na mama ne afo ni nkomo enwie na afi me ne nana jasen hene ne dom eni enkomo na me musa no da
meter no ye de ama wo mo what next say contractor bia to say ya wo ho enka manage ho de ma me nyasa bibia o de ayen say oye listening contractor o ka asem kire no a o tie ne ntentem efo Nana Tiazi. Boko de na poku ni. Oi. Nana poku. Na oho ya de. Oye so adum mi hu ye pa na mo nsu ye. Boko na sa wo hwe bi na wutie ni nyina nso. Oh, mi tie dia mo kan nyina mi tie ni nyina. Better. Mama na wase enra kwan afọ aso a o ma me kwaji meter free o site. Na me de ba ye. Oh. Manage ho pa why? Oh, me dasi nana. Na officially ma hand over the meters ni nyina de ama nana don sesere ehene o ha ni jase e wa ha ni fa e wa ha benkum wa ha tankonya nyina nso wo mutie e me de ama wo mo wadaroma me di meter ya ma wo mo yi no what next e de bio na nananom enye. Oh, meter no nya ka o mo sanda ye mi de pass mi kan no so wan twetwe hu. Wako sisa ko guo mu nkiama mi nyame guo Monday mi wo ho nya mi no mu be kabo okay bi ese mi tambo bia no be make sure say omu bia nyame ta because aduma ye wo ho no omu ayi omu akoma mu so abua e pa wo kwan mi so okay and in fact mi so mi po omu asem better de mi nchu omu emfa nja be bia da okay de omu pe bia no mi so be di makoma be ayi amomo mo de me mo mu nsuro kura poso e yire egura no de be hu poso no I go to a usual post no me the post for baba be sia na better if me that's why me that one so my we graso we ya na me pe no my we nananom sia me anim oso waso mu a nana majo ye nua boko de ya me adum nananom atrankonwa ene wo ma ewo eho nyina wo ho ye nyame adum obia ho ye jase majo okay jase boko de nyame no mpa ebo me ho ye na wo so boko nifa benkuma majo boko de nyame adum yo nana do sesere na no ena uyi apaye no correct na before ansa na nana ebeba mu no o de mayenko yewi na mayi ayi di akiro nana womanfo 8 o yakogi mita no e de aba sesia so efu ama me breaking news say do moyi apaye epem post no but sumpa ye de esum enem nso kwanyam fa so amogi wo mo ntino obema mo post ni bi na munya mo de na still mo de agu ho na o de aye other project e de amamo e de na obekana fa ho menua eye nana Poku Piesie woni wa pamfo uchiami ni monum nyina wa asida kese pa na yedi free twedi amponko ame ho amen ede mamu amen na mama eye dom sesrefo ye ho adwiri ye e kire se mudini ene mo honam se sompa mo ye sompa ampa sompa Pierre Boadier na mo motunu shishi emsebe na nsani e kire moni bia sem beboa eye Ghana man sure ye dom sesre ye akura pa kurase na ye papa nom e ko chichiri ya omudi jaye omudi ye nkoda ye sure neno niema esesa nti ese bibia sesa yeso so se panyini di bibi jawa na hwe akira ebeka wo nti so kwampa bia e fa so a ye bokuru no ban ye yese ne ekuru no ebetumpon nkwara wo ho nipa ho nyina ho betobe ye ni sika de nanso e ya sresre se ye tese bibi we abandi bibi we aba se me chama mama Ghana maya ye tia kwampa bia no
ye be tani pa korona ohwe so no so ye be nunu no sa ye nkura kapre opam ya ade chene eto ye kosa afi bi kura be kono de abufuo mo kom me de be mamu ndi ye de so odi abufuo be ato kapra abo me ya me de so me de ani ge beje na ya ati nti don se se no mo le shensa no na ye ade a ni edi kan nsuo broni kan say water is life di edi kan piri nsuo ma ye sofo donko ne NGOs bi e ma ye nsuo o mu betu boho ma ye kakra ye de kwa banim ma ban so e betu bi e kai ho okay enso de nanso tene kan na ye team nante konwo wasua chempopo so ne kuro aka kwantenten no kakra ye nya na aben ye okay nanso mpaya ne ye bose ye te seki nsuo to bi aba ne di America alcohol ye cha manaso don sesere kuro no bi a ekoka bia okay nia oben ye kura no ono so wanya bi okay nana nyame ya adoma me ne da wa ho e be fremo ana e be frewo enane de ye segment ne ye ensem sisi hu na ewo mu no nyame ya adoma me ne da eye kan wasem mame ene de ye nkura ase ne nsem na afi ma hwemu nsuo mu nkania mu afi mrahye bedwani DC ote akonwa so ayonkofo no mu wo nipa dodo a mu wo ho mo janan bia ene mu nkro ne ba ne hawa mu wo mu no mu suku bacha me da sere woni die konso ye kroni ye nti wadawroma se bibia nsia na waba man wa man so a betima ye den afro ana na jase mo kra nti bese won fo ne nte na ne ye heda nhwe enkania no ene ho kra ne bana atiefo ko Facebook na hwa ade na anu a ye kwaji mita ni wie na enam nsuo no mu a ye ba pa na menyante ye se polls na nananum yi ho apaye no obi fiam sana na yati se po bi gu ba bi na me se saa ye kamabiro na me ni meeting hwe se wa hunu ko Facebook na hwa ade ena ochiami ni mo gira nsuo na Joshua gira nsuo na me so mi gira nsuo na me se ma me nko check meet ayi post na egu anwe se ye don sesere for de na se wa hunu nsuo wa hunu o fra wo hu journalist ote office makachira wo se tara one media wa hunu se wa study anopa program na won say ye jai graphic no ena graphic say ena da bio mi gina Paul no ho nti nya fe na ensuo we ya ta mankrofo post ayira no na me titara one media na me ka letabi okohye ana se bubu ahye flooding we ya cross osunya ha sei no ayi meko ho nyina ye ma no na majai krom ha flooding na Ghanaian Times Daily Graphic ne flooding esi wo bagredam ama be fa kumase ne niema ne akra ne tema eho aye ma no na mibusa o graphic mu nsem mi wa de wo graphic ni mu no ebi wo mikro meko ha ya eho aye ma so what you say ndi tara media panyini say for wani ko hwe na beka ndi na wo shara nti na graphic dabi tara wan nsem tu wo say friend in house na ye kakuro no mu nsem ndi post ayera me nkoka ayi polu a ayera ewo aye tema ye polu ayera nie era me ko hwe ye wa wo nso bu aboyen we your friend of field journalism ye de ani ko hwe ni aba beka nti mi show no so wa hwe a serial callers ni ntimi mfre because enye inflation ne de geta ne mo niema bi no we me ko no unyira hobi na wa beka tinsa na poku enye no kwenti tera one media Sompa TV de akire Sompa FM de akire Facebook de akire ena nsuo ne hweme look at the one so no turn na no na mi ginam me ni mi team ni nyina ena ye ko bon na nanom ama ne se ye ko hu po bi say yo ntimu nkonko hwe na nanom se de mi hu na nanom we mi bida o kan ya pa quick na mo so tu America o ko no so yo na eye pole ananso enye ye poles na am se ne ma ye maduma edikan ni nya information makwakobe na nanom pa cho enye sa mo na do sasere jase yenti o kakra na fe na namfa bi so so na me mama kwa na ekobo no ndu na wadawroma de ka se nyankopon hira mu amen se de na fosuka ye no de nyankopon din na ye de damase sure ye bo eruade mpa ye se nyame ma dwumadie akọ nanim na anam ka che se
me mompa ye ma say obekwa buche na bekọ nkran emre bi na mo do say prayer camp good na ya na ba ko na ya na sajemfu a nkransa hima council of state member former council of state member na tama moto aba no na osi ye mompa ye ma no ene ye bompa ya na nyame ado no wini council of state no na me say na say the NDC abe dey fresh baby e asehwe me ma wonko na ho bompa ya ma me enti wa fresh baby ya enti me so me bompa ya so be ko baby ya oh de be ye bompa ya sa na erwadi hira mo say o ma do so yenzo so ye din apue Ghana man nyina Facebook we ko so ni de mo kan ni say de nora me phone call no cha me mo frame jumo didi me se mo kwa mo hu dodo ada na mo hu say o me na cha mo hu dodo mo ko purpose ko di meter ya soma mo si ne na me ne ka by ye de Yakopon di damase ye bo Ewurade mpa say da be so light don sesere bia no han be ba do sesere bia no sa Yakopon nya mabra bo mo amen enye Tarawan media han bia be ba do sesere bia ye ni beje amen mjini si yeso a ye nyina bebosi na sa o se bo no Ewurade fa hu nhira mfa mamo eme o sa nhira mfa mamo de me metimi aka no no ye bom pa mamo se nyame ma se be ya mo ko mo bai no bibi ntum kwan mu amen se efidi sum bi sum wo kwan so a na mo kwa nyame pagya mo ntere fidie no empire ye bom mamo no amen Ewurade nhira mo pa bin kama Tarawan media chief executive officer na fe yenya Sompa yo na mada ifo ase efo mini ni shia police station be 1 month ni bosumi mienu ni ewo municipal crime office no ni me na meti se efo me call no efo baby amemeti no unse be chiro mi fie no ye ho omo se former say ji se ye koto transformer be si once ye ho ye nya bi enti mi se ka mekọ efo ho na mentumi anko do konkran no ti se woni ni kasa me bibia ye kwa be kire mo no bibia me kire mo no ye ho no omo so muntumi ntapo mfi don se sa amfa ma bibia ye ho no yesu nipa ye ho ye buru be 15 portrait kura mi ensa se nai was area ho ti kase ko transformer ye ntumi nto na se mita ne ene ka me me family ko to be fie ho da la bebo bia na mabom de ya de fo ase efo nyame hira o amen Ewurade nya okese ya da wase bebre na bengum na be mic ne kakra ma me onso den na obeka kakra me kan se em se de me kan na nanu kan ni nyina sure na de me kan se de asida be mamo asida ka sia eni awie Nyankopon enhira mo modum amo ye enko soforo amen na efo so ye beda na ase se efo ansa na ode kania ne ba no em se oni ye be di nkita hu sure o ka se kania na ansa na be ba di se yesu ye boa into community ni tru etu anamon eboa ama sisi nkania no adimu na sisi aka akra na dawo ma ye di asida ma no se omeboa na nya aka no yintimi okay nti asida de mama efu ebi nka mo nyina amen don sasere eja panyi dware wi a na nsu asa ane sansuo ne jo mi su amesa ne se asida na me de ema twedi amponkwa me ni edi kan ni aka enka efo ene Ghana banya ye kosre no a o ma yibi sure ye sompafo mo boa ya kwanu ya sanyina so amen poro ayira yi mini anamo motu nsu a ehwe mo Sompa FM nyame ma mo bre enye kwa amen ne yesra ne se mo ma ne so ye dom seserefo nko aye so botaya motu asimoni so se mo ye mo asom eye bunu man Sunyani Ghana man ise nyame se o mamu hoahoden amen na mutimu nya modwuma no mano enuru achiri amen na obi anya mo somfaso amen eye guso apo no yepe amen nya dia ye gyan manaka po ni de ye ka ama eye Ghana man nyina ate se wo po no nim hu bi de ya ne de ho aye adwuma wo de beto wa Won fa meto wode a
aye madafu dakati ni bi kan ode abaka onu ka kufiri afim beka woni kwa kufiri o anti yesrew ani amra emmo wa okofaye edi se wo ye yabro wo dakanie mu a nananom paye no emse muti o wo mbese memede na obede mu dia ande wo da hwa na kanie no achiwa mu ane ye nyama nkai ti yedamwasi bebre Freedom Pokwame onkamu na modwuma isoso no how ne amane bia bebam no omo ho bai na adwuma ntumpon ne yeso ye nyina nyam so faso yedamwasi bebe menso me da se nananom edamase yo erade nshirawo erade enshiramo nso me da se Sompa 98.9 FM aha ena yesomo no say ya na tara one media ahihye ede amayen me ba 20 tenase na asemen haw asemen teteo na enwu ojamba jahwe na oramfi adoyefo ayi no why aha yero oramfi o mitam ye no ma hye wo mobo bible so na ninje kwase abose ho mfa wo made nkomo mo simple atiefo ma menton kramra sesia wo ho na se me ba na fe matoaso. When you listen to this song, you will love you, Gene. Hello, Wafa. I feel the menya bow. Na ye niema mienu. Me dia profa beba o. Ene wase no. Na sunya hono ye benya baby a. Push meeting kwa na ye bewi o. Why? Uremu nam apese apra kankani sia abuhacha. Ha kofi kirani urona. Uremu nam adwosuo. Wafa, sunya man. Woni problem bia. Usi krom ha. Sa onim nanahima. Onim sunya hima fie ho pe. Ana busa dropping direct opposite. Aye, Sambenet abro sign. Sauba yira. Eben jewa nyamiche enterprise. Buza se ehifa na omoton remunam no. Ye fro ho Ronald Meat. Remunam adwosuo. Apese apra akrantie. Kusie. Remunam bia wo pe no. Ebi ewo ho. Sum bia wo mu nso no. Obenya ne fridge a enfrafra. Eye wholesale any retail. Enti mu amutu biton. For ni kire Ronald Meat. Remunam adwosuo. Afi sa ope voter catch. Fresh fish tilapia. Ebi wo. Sawa hu location no. Na wanya. Busa dropping direct opposite. Obi ya betro. Afi oye door to door delivery. 020-8271-986 and 024-9576-557 and 059-2211-110. Ewi o mama mi aje wana mi boda roi enye mi ni kromu da uboni nanso dia hututu ya dia skill cell de me ba fa so ama hututu aje nkwa fa wosel mixture ya eda je ke kumi na aye edro ya tu skill cell hututu ya se nyesa sabura ma kromu hadwadi fo ma enti mi nkodom atu ni na sinti ama je wa se ma boda ra na me yo man fa bone pa aje wa na mema ho ba ne boda wuro ane ahututu na sabura do fa wosel mixture de oba bo ho da ra wonti amra Mo wudika saso na me namu fautaf mixture ene bazooka jo ho adanse na media obia so mema na num eda jeke kuminwa bie no sadia wudi adanse sa gono kekaye sefles ana white yade wo ba so ana bema so a efiri tete bazooka jo ne edura obia yusu titru ne se wa yusu amafo nu ahodo ya na enko ana ekwa esanba minia bazooka jo bawura uni padua mu a pashew na ekọ bema wudu so ntante wote ya ensansa bia gu wote na yakru emu chishiw ya na nsuo bi firi mu bema nunu bazooka jo oba white ni nsuo bi gu wa mu asiatre wo mensi swetwesi eba so a wote ya ama yes wo ho kwan oba adura wo hia ni bazooka jo afen fountain mixture eno de mpomanka mu nim dada typhoid adura etumi tu ya de na sia no na etumi typhoid nti malaria de efa ni kokokura Foutaf mixture near malaria kanato no want to mean it ana wo ya ne ho hwe yi onsoma me yankoto Foutaf mixture sesia efise ka bibidro mu kunini eda jeke kuminro no minia tie nro no di na hwe nso enro mi esa free fa ho bo awrade herbal center eda jeke kuminchen omma wadura no de mpaibo atachire na nia wo yare ana wo hie nro ebie no wonko sunwan wo mendepo e wo zongo one way kwan no so eno achi bu benya bi wo Mose pharmacy ena wo fa kofi ni amponsa bo amponso wo suatre brekum monko new born chemicals
Fosina Bene, Clement Herbal, main station. And a Zongo Chemicals. One fear Brajedu, and no Hinawa, and a fair Dutch Chemicals. Fre 0244 810 890 and now 0274 598 817. Elder J.K. Kumi, found who born in Nuba, now who better. Amam Ryan to Tunasio. ɛna deɛ sɛ wobɛkɔ adwabɔ ase a ɛna wokɔ ayi ase nso a wohia ntoma pa ne nneɛma bi a wode fa wo ho a wopie adwabɔ no ase a ɛne nyinaa bɛhwɛ wo sɛ woyɛ ɔhene anaa ɔberempɔn de a ɛne ɔfoforɔ ate atɔnkwan mu Sarel Shopping Center ɛyɛ beaeɛ na ɛnkane no abo na hafo na onim ne no a na ɛdi kan ɛwɔ nneɛma a ahemfodie sisi ɔmo ho no ɛho asɛm na meken ɛti sɛ yɛsi wo hene anaa woyɛ ɔhene bi na wopɛ nneɛma a yɛbɛtumi de asiesie wo ho ɛfiri wo soro kwasi wo no ase a bra sɛ wopɛ agudi a yɛde gu yɛn nsa yɛde hyɛ yɛn nsa anaa yɛde gu yɛ kɔm ne yɛn nase nyinaa no yɛwɔ bebree gu hɔ a ɛyɛ papapaa sɛ wopɛ ahemfo anaa ahemam kente a yɛde kɔ adwabɔ bi ase ɛna wokɔ ayi ase nso a anaa yɛato nsa afrɛ wo baabi na wohia ntoma a wobɛtumi de akɔ a bra nneɛma bi yɛwɔ apakan asesɛ dwa anaasɛ ahemfo kyi ne yɛ nketewa ne akɛseɛ nyinaa anaasɛ wopɛ akofena nso so a yɛwɔ bi wɔ hɔ sɛ wopɛ anwene deɛ anaa nkae deɛ nso so a yɛwɔ bi wɔ hɔ ɛsiane sɛ yɛadwen wo ho ɛne w'adwabɔ a wobɛyɛ nti yɛnsan ade ɛnsa wodoɔ biara nso so abia ne shop a ɛyɛ separate a wobɛdu hɔ a yɛbɛma wo alcoholic and non-alcoholic beverages nyinaa sɛ wopɛ cosmetic product bia anaa ɛmo any other food items bia na ɔhia bra Sarel Shopping Center yɛbɛtumi ama obi Sarel Shopping Center ɛwɔ Sunyani area 1 ɛkwan kɛseɛ na ɛnam sweet touch restaurant anim wɔ no Mosaic Pharmacy direct opposite Hallelujah Hair Depot flyer wɔ 035 202 4251 anaa 024 435 4989 Sarel Shopping Center sɛsɛi deɛ wodeɛ nigye ne ahotɔso ɛbra brempɔn ɛne ahemfo ɛwɔ nneɛma pa wode abɛdwa so 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo gye ho ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so yasa ye o massage bi ye wi a herbal treatment yade awo no ama wo sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia uduru session so wo mo na nwie dwabo so wo mo ho Sunyani ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Now, fear the other. Only man, I'm fearing you. If you're a friend, not chance in what person or boss one. Now, you're sure if you're very. The secret is Joy Chem Company Limited. Oh, Madam, I'm fear. Joy Chem Company Limited. A can't chance in Ice Beer, a bit to say IBR, IDT, SSR, Self Lock, Circular, Tile, and Shingles. Now, my dear, my Joy Chem phone chance in a dance so I feel like Joy Chem Company Limited. For one Casamu factory, or one of which chancing, where in your agent you may be. So we see some cry hawa. Omo akwenya, omo de be faso. Na wa faso no we just can kakran. On the sum of free transport. I give you a man with chance in the dance on the say. A crash strong color cotton. A man with chance in a man also angry 19. Shot also and you know Joy Chem Company Limited. I was Sunyani. DRA Poly Runabout at Ben Goyle Filling Station. Promo 054 0125 818. Locate the main factory on the Techiman Kumasi Road. Our hand swab. Yeah, Ben Liberty as all that. Over to me after Joy Chem for 054 0125 819. Sompa 98.9 FM. Patch also for Jaton dear brand. I'm in Toko Facebook. Join me. Abaywana. Nikunu. Ha. Ko Facebook. I've read in young couple, very nice guy. New one to Nina. Yanene papa kasa no onene mpana ni onene mpana no enie hwade o abrante nice guy de mbonu to ne nie e ba cho gina ho mano so kakra mba me ko de ko Facebook na hwade onie afei sanso hwe ni picture foforo bi o hwe ei endi odo a wone wo mpana edi nie avurade nyankopon e ma bi no mani e den hwe bi o ko Facebook hwade hwe ba konso hwe ha aduane ne mpra ne te animu a wodi ani
He chicken la costa. Chicken la costa. He afe hwetam omukọ aye Dubai no. Also abrantie a one no edido Dubai no enye the same abrantie ana arrest me boa. Dabi. He abrantie na one no wo Dubai no. Dubai hana mo aha desert safari. Aha na me call ye no. Desert safari. Ha! We be ma foforo na one no edi eye agro wo mu di do e wo desert safari e wo Dubai. Awurade nyankopɔ no. Awurade hwɛ. Abayo ni oni o. Nurse ni na abrante ne papa se osusu se eye ono na wakobo pa a ne mpra no oni o shekawa wa man promising ring ana ajesa ko Facebook na hwa de bibeyi afa bibeyi tamo muku no na kire wo ma me ni nkobo we taw enra me wafa ase me bana wo moto no mona no ekosi sen mini aba majoe hello ba cho bako de e ba cho nyame adumo na me bano ne hoye Yesu adom ne hoye de derade ase enro ye di nkomo akura no wan e ba cho wada kakra better sese ne ho tesen Yesu adom ne hoye na enro ye di nkomo ma omuka se Mumbra court enne me ba cho ekosi sen kwan be na mfa so amokoye na yenyina court ho na yempie eta cho bra ye kokodu ho no na omo ahanka afi domase ho ababedu high court why na ahanka police ba no a na case no one nsem no afi de wa hanka e de abrantie na aba headquarters me pa cho ai to aso odnisiai nda oboya manese odina bana ne lorry fare obeje police ni se obeje ne lorry fare no e de free momo ho me pa cho ani okay nti bra ye kodu high court ho no dabi oje lorry fare na me pa cho ai oje sen oje 20 cedi okay nti omusi high court ho bra omusi ho na ho anya adwuma nne okay no omusan high bio e call ba dia nra ye call you ai have insurance ni cha abotan no so no me pa cho ai no so ka na mo han no ha ne tia ona so mi kunu na tia ai aya mo a one wo ba da no mo na mo san tia on me pa cho ai thank you nti ye kodu ho na mo say court no e share ne pipa ne krata mo a mo say boy no adi 17 years krata na o mo de koy na ye mpacho kan ye krata mo de koy no ye krata police ni na ohwehwe na friend prosecutor no nsem o twere ya o de koma court no enya sa me pacho an because court ni de ono no o mehwehwe asem ono de mo hwehwe mo de abre friend charge sheet na court ni behwem kwadu boni ni nsem a o mu no ena mo de koto court no anim nya sa me pacho an ena court no ka sen o ka se we di 17 years dia ene ese omo edina senwo court na chi dan kitu adu ho nti watu case na sheda joda we yenkoshia na mom on 50 million na bra kasa ni nyamu bra yekodu ho no omo se on tikasa bia ka French kasa ho nti omo pe French ni a obetumi a kire ne kasa na ase abatwi nti omo ye ya na chese omo nya bi nti judge na nkasa ena onene kasa aye e wo French brofu okay nanso bra na owo ha ya oya adwuma wo ha no English no ne papa no ka ana fi no so otene kakra ba mu kodru court ho ne de o se onti kasa bia je se French time enti omo se court ne se
enkwa nkosi Jordan no na wanya French ni a obetumi akire na asem na ase nti die court so okakire ye ho no nti court no ma date ben o ma ni bail saying o ma ni surety saying 5th September we are discussing to ni tidi so 50 million na say 50 million on the bar o be money bail me pa chane wanya 50 million ne dia na tese obekwa akodam kopem se ebi ajoda ne beduru me pa chane nti wo ba na mo de handcuff ogu ni sa de ne ko esan de ne ko domasi bio eno no hwan na de ka de ne ko e domasi no yetiata nsidi ana police ni no so tiata nsidi mo sanso de abrante na no ba na da no asan kwa akotum no mo sanso tiata nsidi ana police ni so tiata nsidi me pa chane also ka se de onifika ya o de be mano nti tansiri no de man no say o de tansiri be so eno se hwan na je ye police ni ba no me pa chane dofsi ni no me pa chane na bra ye kokodu soro ho no muso chief no ho staff no ho no o ka kire se ono ankasa otu ho no oneka se case biara si a obetimi afasa aka no akọ regional staff na mkoto no so no me pa chane okay enti se case bi sina so obakọ a agini pakro no SMB ni sika na odi afaka akọ enti sa so a ono ankasa ne ka na ofa na odi akọ nti na se dofsifo no munika e pa cho sa na no masem chere nti mo ko nti mo ko amoba ni nyina na apart from nrade no mo ko amo sanso ko ba nyina mo ana mo sanso apart from domase de na dofsi ni mu hia mo headquarters no mo ana mo sanso tua nipa na ono ba na die a mo san akotua medical form ne niam na mo ana mo sanso in and out nyina mo a me pa cho ane enti o tira ya sese asem no si sa no a police for no emaye ya we say omunifika omuneka ode baba be han abafa nipa no nti wo no se uso wunisika se ode baba be han card ya ene na case ni ya foolish case ya di asem na manyame nti se o ka kire wo se ukoto se obi ekuba na se wunya ka mefa police ni ma ne nkonko yi udi ni mfiri uba no so a onkunu nwe na ya yiye no preko me pa chone yo me da so why me pa cho yo enti ma police ni ba no ka kire se e ba sa na ntawa ba ho court ho omo court no pon wiye no ntawa bi ba ho ara ma me ni bi na police ni ba no bi na ka kire se ade enti a ye pese ye bo na kasa den ntawa ne ba ho da oka se onte kasa bia ka brofo hono French brofo hono ena kasa bi si ho sa na oya sa na ye ka chere se ote na ndi fie wura no pokura no ono so nte French brofo nti English na omunyina eka na adenti a ombedru court ho a omo sesa na se onte kasa bia ka French brofo hono mi ya ba tie mami ka se mbinchiro krata na odikoto judge nanimu no ye friend no charge sheet no judge no nim ho hwe enti abrante nanum asemo a okan wo police station ho no ena prosecutor na twere gu krata so se me nana Poku Piesie me wo emfie dunson me te fie pre me ye togoni mente kasa bia enti asema ai won se prosecutor no e the charge sheet no ko to judge nanimu sa mini aba judge no ni problem bia o he de egu krata no so no ho no the Ghana mamra ye den aye ho adwuma because so twere ne so 23 years a
enka or the 23 years hombra na beden ebedi no ena even judge ne kura hunu se ohwe na nima obro 17 years a ontimi nka se chinchinchia wo 23 na obro 22 as I say based on the police ni ye den etwere ye no ene nti judge ne se police ni ne se abrante ne se na police ni na twere se over 17 years enti momfa no ko juvenile court ni obi oni mfinhie du enwotwe ontra du nwotwe ne court enti eno no court ho no ohwe de egu charge sheet no so why ena me problem ba me problem ni nyamu no bra ye kodru headquarters soro ho no obi sa na say oyi krata na kire no say first na o kire na no asem no o si wanya 18 years nti saa o kan wono na wa mana so anko ho o kan 17 na no fi say o ye 18 na ono kire di 18 o de abi aba yemfa no kranto ho nyame ya adom a ho me yankasa so me investigation say charge sheet na police ni kire eye togoni na no asem no saa no asem na charge sheet no etwere police ni kire gu charge sheet ni so no mekwa akobusa CID ni say onu CID ni no otekodi vu akasa na sa wonti kodi vu akasa na wonye Ivorian na wonti kodi vu akasa ene language be na suspected criminal no eka ya wo ti ase a wo de twere charge sheet na wo de koto judge nanim say owo do so because 17 year twere no wo French kasem Sompa chana enti tama wo police ni no wo busa na no asama twere gu charge sheet no so no language be na twere de ma wo no a wo ti ase because police ni no on French me see police ni on French because me French student intimate French kakra enti police ni on French this is no mudru court wa na abrante ne say no je ne sais pas je suis Ivorien dia naturally say ss police ni ne kachre mpanimfo say akwana no asem no me mente French no so ka French nti language be na o kan wo charge of so man te ya ohun sa me mete fie pre ma di finhia du so me mesini me yese no language be na o kan ye e de kire no so what na me kire na se na ono de ene na asem no chaso ma me what me pa show you na de di kan no fama awrade what me pa show you de kan no fama court for ne mbra no won be ya adwuma na ma why me pa show na tena na me sure why ampa show we should also wanka ho banya o kase amen amai wa shiem amen abusia wan we de Ghana city no enti nkokoto ho nti anka se asengo nkokoto enye koto nye hwe ye fa no report na what charge sheet no so no en na judge ne hwe so because criminal code ya da manim hai enie ye wo ade bi wa ha ye fra no on unnatural carnal knowledge you know say onu obi ada wo ne to onu obi da e wo ne to a kire say wadi bone eno no second degree felony nti sabrante en kura gitum kura say oni ne da wo no to a eno ye one offense ana osanso ne da e wo na se eno so another offense and okata no enti se ekwo charge sheet no so say oni nanda onimu no wanso no eno na judge ne behwe attempt ne kura oye say ofre no wadan mu ho no kwan for so friend dan mu ho no masa enya bete wati na ya wo brofi bi wo the chapter 4 of the criminal code, the friend abetment and conspiracy. I don't want to go there. Mpese me koho. Na
Maybe we are same because maybe some busa see the nini say language bena suspected criminal and come on a tro ya or tiasia or the tro say a yamfanko court no language bena CID nino prosecutor no o tie free suspected criminal no ha or the tro charge sheet no go to judge n'animu no amuduru court ho akwa ne si no je ne suis pas ghanéen je suis avérien je parle pas français je ne suis pas proper anglais ne je ne suis pas proper bien ana sre my video na wi Adefo na me mama time mon frère abono nkra pa meeting no aduanan me pese me comment bio Dovs for so munika enti ba cho me ka kire plane se de abaya kan ye no kra hwe hu ye wati obi di ubone wo ba bi na wanya police patrol for am frɛ wo montem na wadwene se o frɛ Dovs ana o frɛ uko charge office ya na ye domasi to be specific ya o munika nti obi butu oba so na onene da ana o de se kan wo no na person ko ka kire domasi charge office for say obi kumiba timpajo muntu kamera na mo me wine nim firi na okuna opa wa wine na de ana atwe no nkunu wi a wa ye Ghana esre honestly ye wo Sambenet ho no one police for a yede omo baaye one police for yede omo baaye fan kwala 2 years na hwe akwara wanya 12 years ya butu ne na da yesu se wasane na da wona se asana twese kan kotokuro woni so o se onti na I don't want to go there. If you go to the Ghana Police Service, sa kwa koye arrest atiemi o chame hwade o sa kwa koye arrest or say arrest or invite the suspect in the language the person understands. Sa ukwachi obi a kasa nipa ne te no ene ese mpese mbusa domase police for ne say tama mo kwachi suspected criminal no language be na mo de kama ne te ase say ye hia wade hank of gun nsa afi o te ase a wo de ne ba charge office a wo betwere na no asem no. Did you speak French or you spoke English? Okwa okasa mon ami bonjour, non c'est bonjour, ça va, non c'est ça va très bien, toi, non c'est je suis grand, quel est ton problème, non c'est je suis plusieurs de Sunyani, what did you say that? Mon grand mon French, yeah, mon frère. But your radio no ben too much, and I say what ben radio too much into so kakrawai. Menchi ane Nsem Sisi, and how can I say ye? Hello. Hello, na. Why you? Continue, the first. Cause Nsem Sisi you. Nsem Sisi pa. Yenti you, young contem. By Ghana, dear Yari, send a house in Canada. Kana because we are get now, but we not sing now make it. And ya some of us in Kidi who cry. I say that I want to know by all. Be you be very would you need to be so be the charge what catch you? We chat, we see a chat. No bit my be I Ghana West will be an episode to know. And Quasiasan Obicha untimi ntwa koye official complaint nya wo nyina na tesa. Hello 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 yeah hello Ebacha odi ukasa free ani de kwa so kasa free breakum kakape flower nie ubinna chewate yenti o kakape flower the transfer from Makenya, the Mamitia was here, Namitia, my wife of Papa Piesie. Hey, Yankupon Chilawate. Yankupon, two come on your festival. And you know, dear, some years younger, once I big building cat, I did your Yankupon, which was Maswati. That's a fire.
Se mechia brekum kato jinjine mechia eye don fete na mechia eye fetentafo nyina matese mobie muku hello memau ensem sisi Nsem Sisi ne na esoso papa bacho hwani osofo ntwini osofo boko de adom yentiwe na me bisa asembio enra chama mami okasa ire anani kunba moshe ye bosse police regional police commander can say ya ne omra anana ko sise wo mu ko hono na akoye court asɛminti no ɛna ɔse wo mu enko court no embra and one say nyawura court so pɛ ya na ne kan akoye de bio because police ni no twere asɛm ne se abrante ne se 1 onti Ghana kasa 2 over 17 years 3 asana kwakopiem ɛwɔ court ane eh they need be sanity police company for no tie no e wo mmara mu se agese wo a ho akere wo no wo na se wo han ka na dia fa criminal person na kwa na eni mmara bia mu eye sabi mismanagement ne nhyehyefo e wo man mu na amana basa na a police for binoma o mo wo bono ha nti se ya nhwe sa bi wi na ya nhwe anka manansi ya na no amekai a police for be firi wa abeboro ye o hawo fisha o me wo haye se o mo boye ho ba na na o de o mo ye o se je ejina la ya na na kasa no o se Sunyani a police for ntimi amwa wo mo so ko ka da the cost domasi any abranti ya taxi driver ya ono ahemache enkababasi ekoku na oba ya patriotic di pabeye 8 years to 20 ka substance in free de kira abranti nana Sunyani bono a police for binum nti omoboa yen mira say hello ana Poku Piesie ana maje yes song that na pomwe de adom ni experience me ho den hwan ni o kwabrani kwabe a champion organizer ana Poku o chere nyame ya adom a ebedi nko ana Matiase nana nana nyame shropi semino fa bompo santi minya semia kande ne kanyina no se ndale nkamo na omama hode ya kwantenten wom ebe ya dani dani na suma modia atomo so so na sum bona fomai ani yenso a yebeti emu semna yebetini edia abobra na yetinya fadi na edia boy ho ban no nyame nkamo na ombo mo ho ban amen na onshram noma ejuma no de o se fo be shishibia noma ni nyekwa na onkamo ho onshram yiri ya no acha mi mama me awaha hello nana majo kare watie na mama ina na de wo mita o se Mese, ese de mbo mita o. Nana, naka atoya obi pana. Isi piano piece because nana nyame na boana odi aba wani ya. Nko ba na nte sa na o ja na manaka. Oh, nana ina for a center. Nko na aban ni ko mo na ko bi. Okay, so from the Ghana police, a woman. Now, obviously, in case the need banner, I think you have to know. And can make a car with Bajana Tatra, the one of Fanako. So, no, I only be no. Now, I won't buy what it is. Now, I know I'm maintenance, big old blue. I tell you, I'm living a bit new. If I can make a car and enjoy it, then I will need to be a bag to be. Okay, I'm so first.
and I'm a damn coin. And I'm May I say hello? Hello, nah. My joy. Yeah, nah. And Nsem Sisi. Can I not come say? But you're doing as a friend. But your friend Collins in the Kazepi Pastoral Center. Into Pastoral Center for Nana O Campa, Ghana Yare. Ghana Yare, Papa. Obia Poviba, 12 years. Then I say, a crown on tip, Buffo, NTP. A brief in not the French. Now, Ofra Corano, Ofra and Brofon as offering the French. Ghana Yarampa. When we used to Mutukia, Ubia Mutukia, and I did have a quick announcement. Occasions a day here, and I do months for that announcement. They actually feel I'm very reporter. No, be a far cry. What can I also on table on TP? So I can put him to a funny man. What to meet chase you or two patrol carry chase you. Now, could be a young breath and say, more can I some thing in a hole. Oh, Kafra, it's too hard. Kafra, hello. Hello. I think for more fun, hello. Pacho, do you guys a friend? Pacho, Papa, me dindi abuso, me kase free, prepare. Yet your proper baby for 1 year. Yo, Papa, me the was. Kakrami can say. Yagana, Memrano, in Tiatia says, 7 pages as a police for Binimuno, so Munim Ajmo Moya Wagana, oh, say, Aburano Mudio in Tiatia. And on the say, would you say, obviously, no man so, but Lagana ha. Not say, one in me first say, 7 pages and an Poku Piesie, one day, 7 me do to show up and meet the fair. So, when you China near, Tamoko Bokura Noir. Ghana Mrano and our police for them Opa say, or Mochuka J. I can Nino, number 1 free Ghana Hano, or what channel. Ghana police for Bay Badmano, and also, who just show, Nura, as we are with the 2 Japa, Apolawi Wakofano Tono, who just said, Codivanino, what is one by Yabresa, but Kage, Codivanino, no Ghana Nino Abebun Quatiano, and dear, like I say, when you come out for Ghana ha. Yeah, that's a fair answer. Yagana Mamrano, ye Mianini, Penipane Chino, Samrano Chio. Yabusumin Tiasie. Papa Yamika, when you're mad punching. Bye bye. Yes, sir. Full and for a name che, we a name che or Adoe for a 2 and a more MC new who team for home, regional ministers what the task force. And name it to one cutting cut you say, a opposite force 1 metre 1 was Simbiana, Yadoba court. Ana ye ba be chew nti wet makoye o ni je esire wet makoye we ye wi bank ne ye board ye ya tie sima kokun o ma o si fulani fo na ba be ye case e de tie adoye fo no nti wa ma metwere wa no asem bia no ye be chew we ye kan train ni patenam hello Bajo Whiny? Kwame na Kato. Kwame, what did I? Kwame. Ain't you? You better must need you far more. You wouldn't say, and you and I be which you will be on. And I don't point that on the who are ye? You're hoping any idea of the cancer, mamma. And I believe you, mamma. Go near Queen. Ghana no one come for our own. Go a court of arms and make to be there to say freedom and justice. Freedom and justice mean 9 years, you know. Nani Freda or more or make Yami and Ankasa. Now, my young man said, you know, much not ignorance of the laws, real speech. Go at the Ghana here. Only that report about judges are talking to Shinkas. The baby will say, now, Uncle Fisher. We are not in some time there, and the 2 of them. As I send back up the attention here.
official nya asem on no ma say the Ghana no him yes oh we Ghana no try mo nya me bra e ho de na me no woni pa bi a ho ho bi ti an tu ya ni mo yi ya ebi ebe nya ni nya me da ni e bre da na di ku ri ti an je ebi nya me da hello Nsem Sisi o no kwasem pa Nsem Sisi ba jo di o ka se free Nsem kra ni tatanti Region bank kure ya samu unti huwa unti asie kana mrano a pro dile huwa unti asie stanu ba e seva binom en seva bi se ugo Ghana na se ugu teska mranti me enchichiro ba se unni bidia oye onni bia una mredi madeni ara hosem ya koya na ya bai esi sakre mu ya sakra mranu mukra na ne ko ne die e bonu kan tembe ne ko sui radi Ghana man na Ghana yes gracias me se case we no media chire because police ni na oye prosecutor no language ben na wo tia o de twere the accused person no anu asma o de ye charge sheet o de koto na no muduru court ho ade a o se onti hello wurade nyang hello nana majwe good evening Vasho na what is it ya mi adom na unso boko FM na classification certificate is number 1 Kenya is number 1 Vasho and na wadi kan ya ayi FM ni say madam fu no Kenya so Sompa hene medical agent mo yenti o na say me the minimum say case ko police station na say we take obi statement na say language no ka show no won ti afia o frɛ obi as a witness and so no take statement so me question am be that say police no in language ben na kwa na ka na audit ni statement anya na me bu say so we Ghana no ye nya twomfu bi on asemisi e be say jisika bi wa chiri na ya na chinchin here ni sa na ye fa case ne pata ame de minimi say abedu Sompa ide na boku do na esi fo am bi ato die no so me da say wonya obi ma na chiri mu ewo charge office wa say nipa na o chiri mu charge office say nipa na should be the interpretation no ewo court ho me matara one media boss aye say me call law school bi na fe ma wi hello yajo good evening why you ba family Kenya say Dabi no say fraud ma say oh sorry yenti o na him and we tie me sister no na the way she kasa ya no narrative story no now share the line of reasoning na which is also a very intelligent yes on call for so breaky accused person na man na twen ya de chin yomo koche no very good me kwampo dia me ka akora no mpo I'm talking about the okay akora no a victim no yes the line of reasoning perfect na na mesrel obetinya abo modia me yenya scholarship via manual na nanka mani beje papa enu nti na mafre me nefi mate meda nyame show hello na majuma yes song acho mi dini abe kata fili doma fo yentie mu ni doma yentie o antacho maino mkuu kitima national pacifica yenko sama ni je mimi akasono na peliwo na ndio because woni wajele kisi na kusake mtna au baby na juma kuto awi ukono katia na iska wengi no ubesia na ko nti me se bana na profina sa din ayede yeti medasi me se medasi pajoko Facebook na hwe oba no ene be ma na yabo no tuo akunu wo ne dem no o mo na gu Facebook no
omu dido na do no yire di bi emema ya ware monde spy ye bi wo sumase o hello Yeah, Nana Majo. Yes, song. Why you? But your friend, you know, get up with Piabli. Ain't you? Let the recommend about it in a cotton monan. Ain't you? Omanya, in case Omanya, if I bear yench. Also, number we ask. It's Yaman. Are you French in wrong? Yes. Okay. Mate. That's Mini ababi so ni do makoto krom ono so te French pa ge kokobra last your ba ha no yeah a police for munya obi a Mr. Mon frame metimi anya obi a oye lingua franca na wamamo sa interpretation hello Nana Poku Piesie Ogorona Sompa na network in nya na asa hefa Yeah, the free Sompa network. Phone nya. Yeah, Ogoro online is very 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 disturbing and so distorting. Mr. Wa Ogoro la na nya wabi mu ku aso wo eye Sompa o udru main station wa hello Nana. Hello Mary. Nana. Boko there. Boko. Yentio. Yo Nana. Eda wa super. Eda wa na Sompa na wuma anya ku. Ma na ne bana wa ne ye ne sana. On kana kuma tini yam. Eda be duru wa munje. Ya de ni tsaye. On kana kuma tini yam. Na menstrual pa nana. Onye okese. On kontra de ni ko di. On mo awo dinya. So de pa na udimanya hapo. Sasa foto za watu pana na kwa na dawasi. Ana mopa mtua ama mtiasi kwa omotubanya tanda ama mtiasi a woman. Na menstrual papa Mary kachire bra kwa me se me wie don sesrefo de na bra kwa me kwa me baba ye ne kwa na ma na wate kacho yu me da se me cha yo family mo ana sie kwasi Joshua me da se mo foforo so embra so ebe radio no mo tie ne se de hia ne se wo de wadwaton de ne beba wo be se ye hello Nana what for you Nana Majoe your song Nana we dey em se bibi ntimi nse da mbumi mahu yanko na ne ono se wonu se si adi no ye investigator no ono be witness for the state ono be witness for the state and as a defense accused counsel no obebisa no questions okay nti se sa investigator se aduma wa yi ni dia ne na asem papa ben pa na oba beka ama akolai assembly asmato no si ana adia ye ni wonya attempting ne because investigator na asma obeka ana se cross examination na be no na judge ni bituma gina so pa na bia wotuma bia tan but se si ahweda se ni ba bia akwakwasha se nti minimum ya adwen se asem ben pa ana se kasa ben na obisa accused person na otwe otim gina so e de twe ni statement say asani bedu court de abrante ne se on titwi on tebrofo yes a French nti nana asana se de waka na se one for onye ni actually pa ahwe asemi enkosi aga because police prosecutor no ono na okoko gina ban na mu na se sa prosecutor ya so na oba be ka se abrante ne se onye den on titwi yes a French man obi ote French man no nti sankofo no mieni nyina nti omundim se abrante ne nti eyi na asembe na kwan be na omfa so omhwe na no asem even omko ofie kora no kwan be na omfa so omu invite no yesa ohwa se eche ne be na nani nti o police station nyina kasa be na oka na kom ana over kom kra de na
Oh, then they catch the police for an second, then another who the type of food or so pay. Nti said na obi nso kan say omukọ police headquarters no so esen kan nya hwekwa no do ase no court dey but nema bi wan ko betuma ye nanka tie Friday ate na me da ase me so da ase obi anti French wo ho mo na da o mo yenim sia di fo omugu regional headquarters this is mako obi omo te French anka omo pe interpreter ewo nkoma ma regional sia do amepe do te French come de na ewo sales fa oye de ne kase je femme chere say I am hungry no actually the type of food say koto mo brem pays moi riz o yere na ate so koto mo mbrel na kenke wo be kan say kenke French wo be kan say hello Hello. 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 Paja Wani. Olumwa ka safrin. Abisi. Yentiu. Na today na mi adom there dia na cause abi nyam ahoma no so ayehye your first ana atwa make na say no montini no le pacho na agoba ne ntino oso ba ne ntino oso ba ne yare da hospital na just hotel apansa wache no oh, there's a bit more of a plan on my head. Maybe a son of what you know there. Oh, okay. So that's in your good point here. Why? So, may I say, Michelle, ma, we are inquiring. Hello. 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 Moros. Manim. Oh, now, for me. Boko yentio. Yo yamo abaso mi aduma pawe. Na akwana omoso monte French no. Yemi sase. Sa nipa no. Ti se oye sa nkofu ye se. O ma kai da fo ebia. Nti ebeka so onte French on table of nti jana mana kwana. Ya semo. Bra wan se de titen. Winum na ya na to da bia. I said to lawyers no be. Case kura no di nipa no kokot nipa no di bem cross you do say. Ka se me di fo na no asem kan. No be una wa ma case na forest case. Because we know okra na no asem kura. Obekwa obesa kan ni say asem na nipa no kan no. No nti ase. Wa se de titian. Azan nipa bebre timi ye nti oni se case na bia genuine case o madi kan ka se on tebrofo ya nya obi so ankyere na se nti ko duru court na ye de kwa dinu bona on timi kwa na msa asem na o kan na on ti ase na o kasa wa ze titian nti ebe ya o mumpo obi na ono aso mpeni nipa na kwa ete se ya ka bibia ase na no waziri sitiano se be ya justice no ebe ya adwuma na ketwa bia mi si famu ne se ye no do ma kotokum kwan wo ye ne den ye be ka ho asem why yo ya ho adwuma ma that's nipa nye na ugoli pa diresi nipa nye o nipa nye kra nipa ya enka kwabrane de 1.6 billion be kwa koto dem ama de chi o mo se China door den dini we no obi di na abu ama ya bodi tuo ne yire de ne nam ho nana na mi shira mo wa ni mo djuma pa mo ye ya chi atan kwan ma me mpacho ma tembe bona mane yenti o se wo country na se wo hini kuro nana
Nana Pacho Win Krumu. Okay, Nyamia Duma, Enche, Baye, if a cronies, Baye Krum. Nana Gusumi with him. Mebaho, why? Nana Mati. Nana Pacho, by Paco, say, Sunyani police from one at Tisana, a Ghana. Baby. Nana, say, Omodumo Yinani say, Yenako, Omudina Kwan, who do why Yenako, Yentem Nako. Oh, yeah, with the 5 year Fabrana. Say, you didn't want to see some more mine home by say you would be, and then someone need to be piano. Nana, it's a young police for any CEO, yes, Yangani, Yagana. Nana, the American say, Muntu Mofo, with a massapa and coming. Nipanye. Nana, Nipa, the receipt. Nipanye. Nana, Nipa, and can you say a break? Oh, Nana, Nipa, and your cry. Namekamu. Amen. Say. Bayipa kurum. Mamenchia munyina na menko eye entwikurum. Zongo hema oni Mariam chiridua Sando Mampurusi eye na wofansu odaso old system hwana. A on free. Oni eja donko ana se mako strike. Hello. Nana Mpacho. Nija seriously assembly na me say me debetu adi. Yanko. Abusu prepare ba de nibium. Ana me say ya papo, ya wa hanu ya donso be say ni pe 2000. Ya papo atia to be say bosumi nsuni. Ye yeso papa no atwa ya tell mo hanu me kama to nana. Amanfo edudo amfo hanu. Omo popi siradro no a na ko guso mu o saba ultimi nom ewa hefa ya sistema ko na na me tell me srawara ewa hefa na ka wudu na su form na ka what who ana mo na aja ya tete wo be yema no wo me yema na ka enye super nom ya je me di chatwa no say ya ga na memra so stage sitia no ya sha da kombe bia no foreigners no ya ba be sheba ya ba be yan kwa ama ahogho na ba be ye memo na me say ya mra bonya ye wo Ghana hanti na nyame ka ho ba me bajo o se hifa na pipe no wono prepare ba bi da haya miura prepare ba bi da papa atom mo simi sunni ye nyeso pan no nso aya gbotin ha prepare ba bi da so ba ye se nom no so no kat o kwata ba untimi nom okay me ba ho atepadro ajizu aboso mate me ba ho na wotwe mo prepare ba bi da de konsia share konti share one fear DC so ni papa ba bi da me so da roma we de na nankura so fo hene